amu ewo RCC mame nchira binua eya man of God one ne yire antiafra kuma anopai happy director no no machia Alhaji Mayanka of Mayanka Foundation one ne yire Hajara Mat Hajia Aisha Kuku Estate mame mechia ne adwumafo nyina enanopai machia eye miame papa dada ne mama Kool-Aid ewo Kool-Aid varieties won so eya dofo pa mama Paulina wone unuanom ne abusuane nyina echiamu ewo dwoma antiagata amono gan ne adofo a ewo ho echiamu nyina ene anopai bidi mo si ha ebrepem enkabo be ken sampo firi mu a moda so ne ofi ha die yensi mo so beba de ba betum anim midin ane kwabra edu se bonsu anopai na mo nyina ache ama moniti a Adea na awisi 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bi enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica Sompa e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awono ama wo e sciatica 21st clinic na ye expert a wo tu ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia udu session so wo mo na nue dwabo so wo mo ho Sunyani ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Amanfwe jackpot mu hininabo. Betway atina kesiye jackpot ni new. For 17 games. Na said ye wafani nyina etum pepepe. Wubedi sika pori 16,500,000 Ghana cedis. For 1 CD 50 pesos petoso. Beti wanyansemu. So one if do what you entrebi. Kaise nsheshe kakra wo. Gaming Commission of Ghana nsa shas. Betway a good you know who don't ya. Afeni ya hunu papa no banki mu obrimpon nie banki mu asiamri banki mu samansia banki mu dasebre banki mu buanya obua mu anya de ene se ebosi kakura bia bidin asanemrane a na Sunyani area teachers cooperative credit union wana mfie aduasa ne akire nie wandi nyamisro ahofama ene no kredie asom won customers osompa ma ne obia esa wo mrane Sunyani teachers credit union ema odwadi fi obosi a ehwojo ema wande se wonwuma ase afoforo ade tre wonwuma mu na dodo na nso ene nam wo bosi aso aye dapade akese wanje special deposit na current accounts, service accounts, susu accounts, straight accounts. Emu bi a opese obi no so betunya bua bi ewo waso ho ama no ayeye. One corporate future plan no ebesese udachi ama. Adwumefo wona katua efa ho enim ahokire. Esan se ebre bi a wo hia sika no won enya bi. Wona atoto share wo ho edwiri emfaso akese. Na won ma won customers sika sam wo futu ema won de pagya won nyuma. Wasinwe na akrade nso obetunya kwagene wo ho ama no ayeye. Ampanin se oba o mecha ware ase no otubantia onua. Na nso Sunyani area teachers de baby a obebi won krabata no wankasa je wan asase esi won dai ade kire say won aba transie mene mo kasa yi won krabata ewo twidie edom ankwanta attachment ya nso won ben Roma soda no pe wona dwuma ne ti ewo Sunyani area 4 kwajasko koso na chiri pe ampanifo numbers bi 0244 433 113 0261 103 905 Sunyani area teachers cooperative credit union omen adehie edamwase. Onipa de obenya pomuden a ne wudi na wonom no eno na mo apomuden eno ntina abenfo hye you are hot you eat ne santina Garden Herbal and Organic Shop abe pie Nyarko bia we ma e boa ya pomuden Garden ya dwumakuo bi a yeto bibiduro hodo bia bi wo ho abibiduro a eboa hye ade bi te diabetes stroke hypertension malaria typhoid ene nyarewa hodo a metim modin afi wo bia wo so na opese ne so te oba ho a yebenya nura ma enya no nko a ope organic product any food supplement a ebotu yarewa afia oba ya so e ho so a obenya bi se ope Garden enya yira kwan ko a ye wo Nyarko bia we mo Absa Bank road no otra top asoridan na apronsa ye to so mienu ase ho pe na Garden ewo se ankrankro pe bia to ana ope bia tu ana ye de bre wo so ye no frɛ number we 020905936
ana 024-577-593. Garten, God's answer to health is nature. Jimmy D, se sika eba wo wallet mu straighter. Eye koko kra. Asidan koma ZP mobile money. Sisi ade, wadofo betumi di sika afa wo MoneyGram so. Ama na beto wo ZP mobile money wallet so direct. Abre biara sika beba wo wallet no mu no. Wonsaka 10 cedi sika chede. But star 270 ash. Na fa wo husem. Jimmy D, akwenya bebre a akwensidie biara nimu. Na mum insise kakra wo ho. The system has nothing on her. Those in power fear what she can do. She is Madame, and she is coming. On one hand, she's a humanitarian, and on the other, she's using them to seduce men in power for favors. Madame is a new drama series that explores the evils of an uncontrolled system where young women are exploited. Premiering Monday, 8th May at 8 p.m. on Akua Magic, DSTV channel 150 and Go TV channel 102. Stay connected on star 759#. Franco Trading Enterprise. Oh, your buffo say. Mabusiane Franco Abusian Shaye. Yen share how ba kokura say. The Shasia Kitwe be the mobile phone so. There is Samsung, iPhone, Infinix, Tecno, yen Nokia no jajai. Say Abusiane yo. Dodona na babeka ho. Smart TVs are a chassis free 32 inches. Go see 55 inches. Baba mo frana tenefi. Ayumre News TV series. Ne soka ne so kepe family. Franco air conditions. And from a pepebi. A chassis free 1.5. 2.0 and a 2.5 horsepower energy saver. Accessories there. P now. Screen protectors, chargers, power banks, Bluetooth earpiece, AirPods. Ne diakani now Franco Trading Enterprise. Yampo bossy Francophone SI wholesaler. Ya toma wana pese bitu ne koton ne jemfa zogu omboto. Franco ye juma joda kosi memeneda anopa 8:30 kosi enyumre 7:45. Sunyani Obenkoko board runabout. Only OA bus station in a Buenimshe. Fra one was 020-276-5836. Franco Trading Enterprise. Still phone papa fee. I don't look like what I have been through. Newman School of Languages. Abia, or two on board Sechire German Kasa, Grofo Kasa, and of a French Kasa. And one question o join Wabusia, Ewo Iro, Anampo, Okosia dear, Ewa Mononiana. Oh, yes, and yet, na me come for Newman School of Languages and a Diamawo. Newman School of Languages, as also chair a school for dear, Emma Wako trail on Goti exams, Emma one passe, say ye A1, A2, Anampo B1, B2, and the Akakanwa, Nina, Wabacho, Amawatran Kama, Sampo Opaso Tukwai, now Okotre Goti exam CB, now Timun Kunudia, a year Newman School of Languages, and I may come for a Diamawo, and to say a Goti exams now pass outro, and now bro for Casa Opasosia, German Casa, and Ampo French Casa Opasosia, and for any Shamu Babia, for any Chemo Newman School of Languages, Newman School of Languages at Chakwai, Ewo, SDA Sunyani, SDA Hospital, a cheaper, off Sunyani Brekum Road, and Ampo Fre, Ewo 0248-710-743 and a 020-489-5596. Newman School of Languages ana fakasa siaso na ma kwanto nyamrema. Why you crowd say Wubenya will chefa every 10 million at Chedian Umwana? Become Betway Scratch and Winner a free 19 June Ecosi 30th July. Wait there, Betty Bia Ubebo Casino Games Room. Wubenya will scratch card. Now Webema will quite am winner at Chedia Hudrobe Bray. Kaise card Bia Unyano. Ebema will quite am winner at Chedia Kesia Ubenyano. Becca will say www.betway.com.gh. Gaming Commission of Ghana and Sasha Sia. Uni if you watch here and call Betway. To a wow so. Aha! After no matter what say, se wo kan yampa se wo bo dan so wi a e be ye fast in the buildings a e wo area mu ha nyina. Yes, na Yak Roofing Systems Limited and I make a difference no. Say den tia anabro sign. Na Yak Roofing Systems and chasing the boshua e dano de bufua. All types and colors. Oh, size be no ntwama wo. Wo IBT, IBR, self rock, MSL, Euro tiles, depth tiles and shingles. And send out to accessories that is great caps, dolly gutters, rain gutters, special leaf,
side trim, and many more. Colors the Infadio, Japanese color bond, and a premium Aluzen AZ150. Nayak roofing system. When coming in Tamwa, Ojamenkachi, where real roofing, it will bet to be power dinosaur, Asa roofing, Amadana Yak Danokra. And did you say, Nayak roofing company limited say, what Danda Crowd boss one, Sekalano Afedia, Nayak ATT, Asana spray, Amakara less Dadamubu. Say a bad woodwork Bianswa, what you call Nayak. When you free estimates, Emma woodwork, metal trusses, and aluminium trusses. After sales service, and a free technical advice. And yet, head office, any factory, Sunyani at Tronia Road, one is Sunyani traditional council in the division. Our Asufufu branches, our Sunyani, between Malcolm and Stambik Road, Doso, Brokum branch, our Anansi Krum, opposite Mombasa, so our Doma and then Crankwantanswa, for Hotlands 0599 9399 92 and 0244 940 174. Goso, a Mem Junction, Tachiman, and Kranza Road, for 027 188 2930. Nayak roofing system, modern roofing sheets, and a profile, Papa B. Hey, Atumo, Yami Mwajimo. Hey, ya munketi ohineba neda he. Yo wedi ancha na feed ya said was ya badwuma mana abaidie migidi pise won sabeka piafo hene. Nyame o, so fa nyame yonko na ofa jackis agro yonko a wadwuma no esodo so ne bama ebuso. Se wo kai adum 480SL. Matini din. Mo piafo. Eye pass watini din. Adum 480SL eye dura ya de shefu yase. Se wo bedo de eye adum 480SL ana de bedo. Ebe si nwura no atu ase ma ni na na medie no ba na wie na nwura na hyase efifie no na me de super herbs so base eno no me kwa makwa akoda e de se mi betwa yo katachie mi dase we de wa mahunu bibi se opusu nunum a e na wote ne mpampan ampa wa ya nyokopai de me tire o de tire kwan na kopa bi ye wofuo enye na e wa chemical shop bia mu kuma se kaase woodland kwatempo no so kuwe dance hono a wo yira kwan a fe na homa so 0243 715391 ana 0208 119466 Jackis Agrochemicals Akua for Yonko. Anytime is a good time to have a break. Introducing Munchie Anytime Crackers. It's perfect for break times, party times, movie times, and snack times. Savor the moment. Enjoy Munchie Anytime Crackers anytime. Munchie Anytime Crackers. It's light and tasty. This outfit is FDA approved. Mami, branche manfiura. Mfiura ba. Akua spray kama ajibe. Ninde yo mankatai. Zamra mas spray ninyusu. Masa, enti untu ya medane ka on. Kami bawo spray no yamo. Untu ya daka o san me fragrance, me perfume. By the way, anyabone adepa die mame nkyerɛw. Awa, sɛ unim sunya ha yie pa. Oh, you. New town kwan no. Sɛ unim Kuzuni Enterprise. You ni wajada pesni tonana. Dabi odasi ye adwuma Kuzuni Enterprise. Ononkoa ena comfy adult diaper, comfy baby diapers, comfy baby wipe, any Belly's sunflower oil. Eye 100% cotton turkey products. Odeba edaso ye adwuma Kuzuni Enterprise ni opposite pair. Onwa wasanswa bie Kuzuni House of Original Designer Perfumes, deodorant, spray, any roll-on, and nfuwa ena shasoto homa ne ho ena meji me perfumes, spray, roll-on, deodorant, any aduham bia abaswa eye original perfume bia uyusono koho ebi ho perfume wahu ewo social media perfume eye choice Kuzuni Enterprise perfume uyusu anade ope oban ho na se ebi ni ho a obekra bi enaka krabi na ode abro afa ba bi awo bia ewo sunyan ha ofre na obebre ubi na de efe ene se owo free texture okoho so a obe recommend the perfume amount so one location no new town kwan no ba bia Kuzuni Enterprise ni opposite hey and a perfume house ewo no 024 34 32 666 and 026 95 7666 Kuzuni Enterprise House of Original Designer Perfume say what top perfume one ho a enyo mo abeto ani
Ojam, o wife of Tukwana. What time be a cry? And I won't pay the bill. My wife skin dear, and yes, skin I did pay any bill. Ne skin went to our wife, dear. I toss so cool, I need how come I you. Wifey, Betty, the bonum. Now, want of V22 body cream, Emma. Debut, men peso upon whom. V22 body cream, a hydroquinone free. Inti ampo honameni. Nemum, so we to move. Coco, Emma honameni tosso kama. Sir, V22 body cream, dear. Sir, Enketesia won skin when ya one nesrao. And fa honin fear wedi. What asra V22 body cream debia. Was skin and yet a sobebunu. What the honey, carrot, shea butter, and the brightening properties of argan oil. Any vitamins are hodo and na carbomaye. V22 guma hodo. Your V22 body cream and a V22 anti-aging face and body cream. V22 cosmetics and a produce. Ebensu supermarket and a cosmetic shops mu. Dodua from 050-127-6028 and a 026-441-0099. FDIJ Jidin Kratoyatum. Hey, you ever buy credits where you get up to 20% of your money back before? Make I tell you about Vodafone's demo promo. See, anytime you recharge a demo, you get up to 20%, whether it be short code or your Vodafone cash wallet, or you use credit transfer to your number or someone else. And now you be high tech, so you use my Vodafone app or any payment app. However you do, Vodafone go send you up to 20% cash back. Into your Vodafone cash account. We reload it, but then you enter. Top up your airtime with 5 Ghana cedi or more in Vodafone's demo promo. And receive 20% of your money back straight into your Vodafone cash wallet. Recharge and cash out in the Vodafone demo promotion. Vodafone, further together. What a closet a me pay. Men to be wa hankoma me wa fa na sesen. Ma men frɛ. Hello? Hello ofa. Hello. Nampa chodano modru hen. Ya wie ni nyina. Aka water kroba. Ofa, ye friend water closet. Na enka me pay complete. De esi ho no. Ana de omo de bot dan ho no. The modern ones aba no. Sunyani ho ebi wo ho. Ana fe me pay toilet squat. Ha? Mi kra ha de mi ko fa we bi mami Musa. If you're right, papa. Company be one your friend Jintao Sanitaries. One year water closets, latest quality ones. One the bagana. Na ebesi ventures bia. Your friend na Tabo Ventures. No the ababra for henyi na. Sunyani and waba bepi. And near mana wafa sien airpen. A busu cha. If you're right, Mamin Chiro. Sir, unim post office eba bakuniaba. You Waterworks. Any PWD. Sir unim ho. Benkumso and Quantana doko. New Town. Baby, I beg you, Kenteno. Motra baby, I mean, Kentena oko New Town. Kwana. One sabenkum, baby, a motopan on opposite. Abrosan fufu tentneke sieno. A form hope. First and second store. Water closet tempua. And it's an ema wafase epeno. Abusu cha. Water closet munura aba. Dear, a sihoni bi. Dear friend, complete. Ye were S shape. Ye were P shape. And wachi. Dear mia pampamua na a flash. Afe. Dear the border. Ye chimuno ebi wo ho now hand washing basin open full set and 9 si ho anansa half afei toilet squat no eye de omo sense ni bi abuso shower anatabo ventures e wo Sunyani ha if you anatabo ventures offer sa water closet and accessories no direct from Jintao Sanitaries e wa monane enti obeto a or the mount to 4 bo me kire wholesale price enti Sunyani any brand for mantama nyina so we contractor institution na open water closet type beer shape beer dia anasa hand washing basin beer dia woni kire ba bia ma kire wo no ana for 05532888616 Yenina yetie Sompa FM. Sompa. Sompa 98.9 FM so eni adehia mama chi bio mama tenase adehia bia ene bnada yeto aso de sun no akoye ni mu but mama ntrem mfama na nakwa me owusu nkwanta bisa anopai mede de akua Nyarko Abronoma ensam wo Ghana anopai ye de ho nkomotwetwe be brɛ wo adehia bia so ba ye be call live on Facebook o join ye na o de comments no ato ye live video na se na wonim se enipa wo mukum opolisi ni bi e wo Ablekuma wo Greater Accra region
last 2 weeks no over kai before the by election no okay say bullion van robbery bi e course so awia donko bremu no nyame adom aposifo akiri nipa ni bi enti wode won akọ ama court ama won remand anopo e mebo ho komo no e de akiro na New Patriotic Party ebetoa won vetting so anura Vice President Bawumia owura Lanchemanten owura Kojopoku ne koye ene ye hwe animu se owura Kennedy e Japan owura Boachi e Jako owura Kwabena J e Japan wo miensa no nene wo nso so ebekọ for the vetting ene benadai ena amra shebedwafo tenase a Honorable James Jachi Kwesin the newly elected member of parliament for Asinof again Omu city no ene enye vacant Speaker of Parliament ebegina the 1992 constitution so na waswear ni in nti ene na saade ne bekoso ewo Ghana mrahebedwam enrachi memeda no na the late Professor Mills ni 10 years anniversary lecture na lecture ne koso ewo bunu mantami mu bunu is near Hafone some part of northern region na ebe organizes 10 years memorial lecture no eti wo ma the president for the Bono Regional House of Chiefs Osajefo Osiadea your Dr. Ajimai Bedu the second aduana PSC obekasaye na ohene kasa no say osre through the Attorney General say asemu a efa origin Jachi Kwesin ho ya wo mo twena boso a e wo court no na fei criminal charges bi e de abono no nkebe yi a asem no wontwa so e ya de srede Attorney General kasa fa ho na asem a waka no o de mabo amane but in the world of sports anopa ma o take bait no owura odi agudie mu tintimban foreign and local sports okikabo mu a kromu atadin opoku chef Shenko Shiva watena senti yenko ne nkyerehwe se anopa yi agudie mu nsam no ne ma ban na ekokọ transfer na akwasi na what is the latest ewo Sunyani efa Coronation Park no ahobo ate sen so wo hwe videos na adwuma ne progress ten nhyehyeye ne te sen na teams a wo bono ha no wo league ni mu no wo ma ho keka te sen going forward into August September a league betumi ahye na hyehye ne nyina no akwaduru sen oboku chef Shenko machi Mejo so Akua bacho na wo mpom ne te sen yen fast da e ma twede mponyankopon yame adom anopa die me ho ye pa great wanya information say police ni na bullion van last wo hwe video na aka woni tete ye kura no afei na police fo nyame ado wo ma chiri pa bienu o kan na my adwen say na menya abotre na mati mu yie because ekoba ne sa e asem de one thing they say Ghana ya posifo no adwuma no omukasa ombeye omukasa ombeye se udi bone na posifo kase ombechiwa opa kosobrafo ene ji se udi bone ni wi anu wawu bi ana wayire free asama no de police fo nya adwuma nko but oda so ti ase nko ade a posifo kase ombechiwa yeah apose for no munim adwuma edu tem bia akade na yeso omode ye adwuma no na ya emma akade enso nyom mfomso a nti apose for ndie omunim adwuma pa nti udi bone a menye wadwen se wafa wadi e bia na apose for nyom adwen se ombeta ata no mai adwen se ombeche ukoshe bom kura e be yiwa pie nti mani age na nipa no so afọ na no na so mo ya chi omo no ye make sure say ye di ombe famra kwan so yeah for now ya romandi omokra once Ghana de ba ko a ye nya ade ne say kunfo no nka we no ye hu say eyo a on na ogbo no tuo pay ma police ni wu yi eyo no a ya hwe hu say eyo no a ye na gino train no zo akwesi no na sa asem da ku ya ka kodru ba bia say Friday be human rights ti ya ka ma sia no ana so ye esuya ebu ye komu a bia oye breadwinner e woni fie make say e bia o ma oyere wa krafie so kodi paba onye boni bia se Ghana sika ya friend say
o metina bullion vamu ni enkofa Ghana sika mra enkrofo sika perhaps on save kra wo ho ni takunim bia obo ho ba akwa abakra na okoba 200 Ghana kra mfamma no enumpo ye mfamma no but enam adwuma oyenti obo sika no ho ban ame akwa aba okoya wa ma ena oni bo na yeze bia ka no konya nkwanhie na dabi ka na akwa aba besi na ni tua pa se ye bontu oni option bia oni hweye wagya ne ma na busua ne maame ne papa nyina wo fie okodi pa aba me kopa bibia bedi ene me beye den nam ye da posifo ase ye bon pa ye say other 2 persons na aka no won wetumi a kire won tem but what's the latest in the world of sports? Akua latest ne de when say Saudi for no mu sika na mate say TV station be call Saudi omo no kasa nti minim say offer no so obekọ dia because say no mu to players pa edru so ameko because me reporting for Sunyani na mafa bofo ni bi ene nsiatema ene ya fa me ka ho na no so ya sports die ewu no so ma report and the Saudi for no omo to players pa enro a okọ Cristiano Ronaldo club anasa omo ha sign mbako esi omo ni players bi na edidi nkomo into the transfer stories on the Saudi nkomo beba enro player ba akọ the medicals at the Manchester United na latest player no and so eti saying e be rem Chelsea once enro na Chelsea manager Mauricio Pochettino share adwumase na papa ne share adwumase no exclusively or the nsem bia todwa na nsem no manya video ene nsem okan yin na wom into the Mauricio Pochettino nkomo no enso eba no pay na fie rura teams out no camp na fie akọ enkomo kakra efiri eba Akua eba fie ene nsem ofie enam se Emmanuel Agimambadu dodo afa ne tournament onso betima afa ne Bologna o yese kwani de hye na mbrekum ena obetena ball no football na ansa na otu kwan akọ enkrofo aman so na one yankase nia Sadiq Adams Obama ekodi nkomo na Emmanuel Agimambadu di nsem bebre na atodwa wa kan nsem bebre the latest no ba wan say nche bia na ebeto dwa say Alhaji Abdul Karim Grusa mo release list bia kire say Kurt ES Okreku juma oye o F1 ni nuanom ene ne namfofo ene ofo mo adwuma na Henry Asante Chum no ye kasamafo Edema Ghana Football Association enso abetu bi amane Alhaji Abdul Karim Grusa na Henry Asante Chum sem no send the city ye the latest ni na enso ebefiri aba wo fie no ye de bebre na eba enam say Nyankopon ya Monday Congress ebekoso na Congress na ekoso no enkomo pen enom bedi Congress na se ye de pi na enso ba coach ano worker wa free Samates ama Samates eja na kwan krakra na team ben ene wa join ni Kumanse Krobia Metema Asante Koroko kuma pema apembeba enra wo manhia na nya asem keto akra na de na asi wokodoko de asem na manhia e de atodwa ye the latest no efri Kumanse Asante Koroko aso e banti Akua we ene bebre na no pe aboabo no a ye de eba nti bibia dadi na bibia ye set de a na waka me ho na yakọ Sunyani Technical University ni aka obi bia Nyankopon ya adoma 15th of this month me dey bay now the maiden edition of Sompa Tertiary Games the maiden edition of Sompa Tertiary Games now one says Sompa Tertiary Games no opportunity ye na ye de tertiary institutions ni nyina no aka bom na fe ye consult socialization bekoso amwa hu nuanom adidi nkomo network bebre na bekoso ho na ne gisam ne say ye kwa akodie bebre eni ebiti ye bo football na volleyball etuetia table tennis basketball ampe bottle flipping any agro bebre eni ebidi that day e was Sunyani Technical University in the institutions of Mobano, your College of Health, or Yamfo, your University of Energy and Natural Resources, Amonso Baby, Sunyani Technical University, and so ba, and other institutions are, or my margins on Beba, now Monso Modi, or Monimunyam, Ebetechri, Nayate say, Yanka Sebapa, Gideon Wako, or non so I confirm the amen say, Beba, non so the Nimunyam. Ababetechri. Enti painful be never Jumadina say. Enti 15th of July. Memin day bay now okay. Mr. Catrunia. No neons when Canchinia. Says some puff on a come beam. Where the maiden edition
of Sompa tertiary games. Etodwa e was Sunyani Technical University. Nti eduru wa beka ho na bibia enye kama pa. Nti Akua. Awadaroma. Yanko amanone na fie ni nkobo kakra emfa efri krofo amanso emrano pay dwumadie eyade chie bia Akua Nyarko Abronoma waje na gwa en wa me kakra se munje na munso mfa akudi munsem emfa emeda adeshima bonoman en Ghana manyina enti enso yaje adase atodin sports beat anopay yemfa sada ema production team industrial squad Sugar Mahmood champion papa Akwasi Atachumbarima Papa Clef Fada Gandhi Danny Jordan Vincent Akwasiam Pabencheme Madrista ena Richard Nkwanyana Lepo Savio Omina Techi anope magie gwa Edin Sempano Ebro Medi ene Opoku Shevchenko Ofremi Shiva Mejoso menime champion producer Edward Amwako Sompa Iniesta ena anope ashishe bibia kama aede babe danwa enya sem ketakra entien rame na anope ni di komo emfa friama ne emre shama ne nseminasia straight up yemram enso club ni ene anas Enra Anase Bobokono a confirme a Brenton di and Marcello Brozovic and Swa Johnny Omo 80 million euros and Aquadema Inter ama Brenton di and Marcello Brozovic and Swa Johnny Anase Bobokona on the club no and so Akye Juma into of course a good news Edema Anase and I'm say ho and a Cristiano Ronaldo esinakan into a Brenton di and Marcello Brozovic a Johnny Cristiano Ronaldo Anase Nyomina Akye Juma and news kakra if you bad opaya ye de kama to me Ediamao Steven George Gerrard a legend Edma Liverpool of course a former manager Edma Aston Villa and Ras Steven Gerrard and so join Itifak I make us no Akwa the new manager Edma Itifak Bobokon El Saudi Arabia and the players coaches and so called Nenra Steven Gerrard join Itifak no or the SMP and Atuja na Steven Gerrard Hrema no crap Oko Saudi Akwa Juma Edema Itifak na Itifak Okono Enra and Steven Gerrard Eko for me say Sima some passports mu kanina no crap me ko Saudi Arabia and Itifak team no and so Akwa Juma it is Steven Gerrard edituja Ba Anna Steven Gerrard Anna El Etifaki see you soon Ba Anna Steven Gerrard Anna El Etifaki see you soon Steven Gerrard Itifak ne de wabone kama Itifaki inti ebane sana sa adibia botim inti wey Steven Gerrard kakra efri na so ye enso ebano no na Sergio Ramos enso ye former defender of course we a legend Edima Rima the team and Chebia join Paris Saint-Germain and your Mokoya Juma ne contract on the PSG one up and away Nene a Brenton and Sergio Ramos Garcia a free agent a Brenton and Roa Inter Miami team no approaching no Sebea Omra United States of America no Inter Miami and so Maya Juma Etianu offer Abeda Sergio Ramos table so initially you call Saudi Arabia offers me no Abeda Sa Brenton and Sergio Ramos Garcia and the table or we any musobe coincident if Mubako, Wakwakoye Mademo, and the free agent Sergio Ramos make us office no Bane Padimana, and Yasem Ketakra, and Ra, and officially Joel Veltman, a Brighton has signed a new long-term contract at Yama Club and Brighton, and the Joel Veltman has signed it till June 2025 or better not Brighton at Takosoye Juma, at Yama Brighton Bobokono, Oko Fiorentina Bobokona Soya, or CEO, and the any Baroni, I can some kakra Adea fa Brenton the end Sofian Amrabat Morocco Nubakaya just ended FIFA 2022 World Cup etoja Qatar Amrabat a Brenton Morocco and Fiduano or Yejuma Kama at the Momana Nyasem Ketakra Neno and a club of Renania Bresa Brenton the end Sofian Amrabat a Brenton Munyana Mope Neno and a Fiorentina almost see you and the end Baroni Adea Tuja say Assad now and Yado Munsaka offer Bia as a proposal Bia Adea free team Bia offer Brenton the end Sofian Amrabat ain't here for now or if Fiorentina player so office in the bar on be consider and we some crab pay Adea Tuja ye de Trekama and so to me Adea Mao Aston Villa or moto players in the B Nene Amudia Tuja so more Brenton the end Leander Dendonka a Brenton
no uye team na sa the offer na banasi emu efa ombejai ama Brenton di any Leander Dendonka and so at me I join you team no omode for now Unai Emery rate a Brenton say likely san ra obet Murphy club no mako make us say French clubs any Italian clubs I shall say ebisa the availability of Leander Dendonka in the proposals na shall see abania can offer eba na se emu efa Aston Villa bejai ama Brenton di any Leander Dendonka and so at my joining team for any reporter eba Inter Milan and so Barrem or Atalanta akobisa sa Brenton di any Mary Demira a Brenton who some at the same. And I'm saying Inter, we Musa Charles the captain, Cesar Tanko Aspilicueta, a branch of Monsabecano, now Aspilicueta to Inter, a collapse is a deal not likely. Say Aspilicueta, a bet my joining Atletico Madrid, El Metropolitano Stadium, no Papanidi, and Diego Pablo Simeone El Cholo, and so Akua Juma, Nanuna Common Quanimono, a break it down, I likely says Cesar Aspilicueta, Ebeco Atletico Madrid, no, is the Inter for Niabre, and we Musa Branton, and Mary Demira, a Monsa Ebet Mia. Initial Inter, when Mr. Deals me no David Fratesi and Romelu Lukaku on Betma completely Omuria. The next step, Mary Demira and your reporter if Inter and so swear Bano pay Yedibi and swear down come pa coach ID and so any Mauricio Pochettino or a manager Eddie Chelsea and Ra and no share Jima say ye be some Mauricio Pochettino se papa one kasaba waba Chelsea no. Adea na expect na Mauricio Pochettino ba wa ba no the Chelsea fans no bebre na ehwe ani mu se nema bekoyie Adea momo and the Chelsea wa join no as the new manager Edima Chelsea Mauricio Pochettino ye question edi ka bisa say objectives e Chelsea say the titi ye ntie sima Mauricio Pochettino edi tudwa. I think the objective is to win. I think football is about to win. It's a have good time. It's a good relationships, nice environment in the way that you are going to have the relationship with the people. But the most important on the end is to win. Because if you win, can help in all this to develop all the things. But if not, football is about result. And in the way that we are going to achieve, that is different because I think we need, because we are people that care about the way that we achieve the result. But of course, in the end, we are competitive, we want to win, we are an animal that we want to compete every week, every game, but we need to translate before on the training ground. We need to be really tough to try to create that mentality and the feeling that we can beat anyone. Enti way ane ensema Mauricio Pochettino eritudwa na nu na ebisa Pochettino ese papa se unim se Chelsea ba wa ba no first game against Liverpool or Stamford Bridge or say Liverpool ye ni ombebo ye be prepare very well so that be Stamford Bridge ye ni Liverpool first game ni dey emu be de pa ye ntie Mauricio Pochettino for the very first time for that game with Liverpool. I think it's going to be really exciting, but still it's close, but still far away. Because I think it's first of all to meet the players and start to work the tour in America. That is going to be unbelievable there to meet all the fans, our fans there. And I think it's going to be, yes, we are going to be ready for the first game against Liverpool on Stamford Bridge. And I think it's going to be so exciting to have the first game in Premier game in Stamford Bridge. But it's the same way. We are going to face a team that is really good, like Liverpool, and very well in the past. Yes. Now it's important to visualize ourselves in Stamford Bridge. I think we know very well the stadium, and for sure with the fans we are going to create a very good atmosphere. Inti way ene enkoma Mauricio Pochettino editu dwa no pay Chelsea fans no monso mate kakra ye dechiri enso ediamomte no pay nyina so na ma no nsem no ye mfa ni nyina empim ha ya na fie mra fie medi komo kakra enso ewo fie ni ehwe ofisem na se a ye nhase emfa free African under 23 Cup of Nations Morocco 2023 eho ena bibia ekosene ena semi final matches no etodwa na semi final game 1 ena nyumre 5:00 p.m. ebe de ni nane se udwari trem our Grand State of Tangier eho ena Egypt ena Guinea
enso de bebo any 5 p.m. ena saa game no etodwa Egypt and Guinea ena ede pem so omubo wi a semi-final game 2 odu ani chirem Prince Moulay Abdallah Stadium Rabata Morocco enso any Mali enso ede apem so Morocco versus Mali 8 p.m. ena saa semi-final game no so ebe so ebe todwa enra ena adu ani chirem CAF omo ede CAF team of the group stages ebaye na CAF team of the group stages no ebaye no Ghanaian player any make here and as the group stages omo boy no Ghanaian player any make here na ohwema Egypt omunya players mako enan Morocco enso nya players mako enan na afi Mali enso enya miensa enti Egypt enya mako enan Morocco enya enan Mali enya miensa into way any team of the first rounder enya sem ketwa another team of the group stages under 23 Cup of Nations eguso ekoswa enya sem ketwa odwari chirem Confederation of African Football CAF and so communicate dia chirem mediema any team and din and so any Dreams FC say Dreams FC any mediema mo nambeka ko Ghana na mu CAF Champions League and the CAF Confederations Cup na Adea alliances na odo no CAF enso akachre mediema any Dreams FC say omo till the 30th of this month say two teams no obia presenting alliances awodo na bibia enkoye kama enso ma omo na odo ani chirema mediema for no we a team na okoba CAF Champions League esa alliances awobe presenting no o a team na osanwo youth team mediema a present to omo de we a team and our Confederations Cup. Esa one ma team. Esa our youth team. Dreams FC. And so I present to Amodie. Na CAF. We presentation na kwa na near the Teresa Mediema. Oma present Fiasi Royal Ladies as Omuma team. And now for youth team no so ma say present. Na we no Dreams FC. And so present Dreams Ladies as Omuma team. And na Omo sign present In God We Trust as Omo youth team. Into Dreams and so the omo de kwa enya asem keto akra na no ene ebisa Dreams FC general manager Aminu Shado ono ankasa esa Black Stars omo team manager enu achi no odu ani chirema Aminu Shado nsema odi atudwa nyina chirema initially omo yo madwen say omo nko Africa no na mom upon several consultations omo ne board no any management no omo ye meeting no omo ahunu say omo kwa ebeboa pa na omo kwa emfa won ka ombebo experience any exposure players any technical team benya CAF Confederations Cup no mu Adea ebeboa dansika ombeka ko spend in the Dreams omo ye madwen so omo nko na mom upon several consultations no Dreams ebeko na for mo so akọ compete the CAF Confederations Cup hu benya so ombe beefy up team no na for mo dia kwahiem enso CAF Confederations Cup na no ene ebisa Aminu Shado say na watete sa amanfo kase ket yeso kreku one ne namfofo eni na busuafo nko na era ne Ghana Football Association say odabi san sem eba mountain no edu tambia na ha adwen pa na no kre ne say yemi say ho say omo a ket years okreku and Ghana Football Association are point to omo ye adwuma no omo competence level at the same omo timi ye adwuma na even omo nya appointment no omo dis efforta say so omo nya appointment na omo nya appointment no adwuma omo ye no omo timi ye ana omo nye eno na ese ebisa na mo say one ne friends and cronies ye adwuma no de ye fan to baby kra ene ye sem kakra Aminu Shado enso ede atodwa anopa ye de chire kama enso atimi ede ama Bechem United uram omo aso ya abobaba say teams bebe na Bechem United players ne bi ene omo ye adwuma nenra Bechem United officially omo communicate the Abia Mountain say 3 players and has a vote e de krata aba say omunya omope ni odi kan Emmanuel Ano has a vote e de krata akoma Bechem so omunya Emmanuel Ano a omope no to aso Emmanuel Avonyo ono so has a vote e de krata akọ so omunya Emmanuel Avonyo a omope e na afi Hafiz Wanta Konkoni Black Star striker has a vote at the Kratako. Nano na Bechem United actually same say Hafiz Konkoni dear a Branton enche or by betu quine and I'm so nya offers be
I'll be called in case or court nas or banner say office me be and to go through the year and number consider local office in the number for now. Bet Marka confirm say players outdoor mobile mudin said Trine Francis and now Faye you are Branton Dean and Akwesi many players out on the outside now. Officially Timbia and for Kratamae. Number players are the Krataba after Moso Munya Momupa. Emmanuel Avanyo and Hafiz Wanta Konkoni and yes some kakra free Bechem United and so Eba Tamale City and see that to just say no cry a Brantian and God knows Japasu a Brantiano Omatono Ednama Mediema enti Japasu a joining Mediema enti Tamale City Hrema Sikane de Omaje and for Brantian D and Japasu a Brantiano so on so the Sani on fee ewo mediema eno nso ninsaka enti abrante na join mediema omo chirema Samson Eduku why hot cake ewo my Ghana mu ha na Samson Eduku team de brena epeno na mo no krepa na Samson Eduku oba betu kwan na kwantuo no in case akwantuo no ansa sididia eno be consider local office na mum Samson Eduku oba betu kwan ena Tamale City ase confirm am say Accra Great Olympics abiso mo say Isaac Mensah ono so no wonsem te sen Isaac Mensah meka na semi enche bia no bansem emensemi Adea can face a protest no wonsem bebre ekwapi na asefo amomopo agu Great Olympics enso abisa say Isaac Mensah ne wonsem ete sen enti eno ye Tamale City kakra from aso eba no na Tamale City from wenko Great Olympics aso ye enro ye wa twenema ne ekwote ene say Great Olympics asin appoint coach and din ene ano worker as omu new coach. I know can a coach at the Great Olympics and through last season. Join Samates. After one season, Samates, report Egada and it's a no worker as I join the Great Olympics on the Olympics team, and so Akua Juma and your reporter, if I no worker, and so I swear bar pay, ye dead Trekama, and so at me at your mouth, ye free I no worker, swear dear, ye more reme, near fast stories and a cram. MP so kama entumi afama o do ani trem enso abrantie de and Kevin Prince Boateng so ya Kevin Prince Boateng de abrantie we wa bra we bo my Ghana no hey Ghana for no ono mo yada no especially Ghana mai no mo ni gye ho enam say no mo feel no Kevin Prince Boateng ho efe onim life ball no so no ball ya de e de mo my Ghana Kevin Prince Boateng 36 years ye bisa Kevin Prince Boateng say na abrantie ball over ball. And I say, consider Sompa retire from football. Kevin Prince Boateng Chima next 2 weeks or the release by Montaigne. Now next 2 weeks or the release in the Montaigne and obey him. As to say about twice about football and not on to Asumono and running Crabia and a bit me actually. And we some crack Kevin Prince Boateng and so Adea Tuja ye de Trekama to me Adea Mao. Who do any chim Black Stars and as a Black Meteors Management Committee Chairman and the any Frederick Echampo Achi. Uni se Meteors koye niema nkoye Meteors amudi akwa form asia bafie na Frederick Champon ene committee chairman also no krepa ne say Black Meteors technical team no omo dissolve it technical team no omo dissolve it na nie tiama omo dissolve nyina ne say mandate omo de ma Black Meteors technical team no ene say Black Meteors technical team no ombetimi abojuma na omo di team no akọ Olympic Games. Na Olympic Games yes somebody team no kono na antimi amaso nti o mandate no abana wi here enti as say ombeto aso na omonto aso no committee ne tenase a eno be decide na mo o mandate omode mo ne somebody team no ko Olympic Games o mandate ma fa team na nko enti o mandate no abana wi here eno ye sem kakra abrapa ne dia sa branch ne din any Frederick Champion or new management committee chairman Edema Black Meteors enso yera tudwa ye de bi down o nim say enche bia na ebeto dwa se keto kreku ene ne namfofo ene na busuafo ena Irani Ghana Football Association ena Henry Asante Chum on ye kasamafo edi Emma Ghana Football Association ebe kire nsemu se ensema Alhaji Abdul Karim Grus ade betu dwa no sebi ono de ohunu se ehudu water ena nso no ebisa Alhaji se Alhaji kin face awo ye no enye oba ena ACU enye oba na ACU na oba no sebi university lecturer na yenti Henry Asante Chum. Another unfortunate statement from Alhaji Karim Guza. Because Alhaji Karim Guza, or team fights, or the man Alhaji Karim Guza, or team fights, or the man
Sabi the bano university lecturer. The bano. So what is he talking about? Enti wei ene ensama Henry Asante Chum enso erituja Emmanuel Ajimambadu tournament osi Bologna Emmanuel Ajimambadu one yankase enua Sadiq Adams Obama enso edin komo na nkomodidie ma ena Emmanuel Ajimambadu ekrem say local players no ye mo time na omutimi ejeli omo into the national team osi like ono Ajimambadu no wabra na obebo ye national team no si aka obrekum no ye local player ye nyabo treman ema ne time na we players no ne omu compete ya players akuku dampa ena ne omu compete na me say ema the time nti ono so timi jele ebebo national team no nti players se yeto nsa from no ye omu ba local players ye mo time na omu timi jele omu area national team no ye nti ensema Emmanuel Ajimambadu editu bia oba many assist na odin player na on ka chance obo baby onya ade man chance me yeah come and yes omu ye overhauling and omo dey be straight we can't me more but you under 20 qualifiers ne o hwe me picture bi wo akọhwe na me say gloves white bi I say obi okoyifu Satan dey akosa qualifiers Asian boss 75 minutes no we na me ball 15 minutes Yakoba bia no abo 60 na mabebo 40 na suli abo na de na bebo akire na kodwa sam 1 abebo na jom 20 bo na inkum abehye friend match di wo omo ye bi omo club side ya no omo di abebo then gradually we are getting there so edu babia they feel say they have done what they can do as omo free kakaka no and they take you over but now eti wey ene ensema Emmanuel Ajimambadu editujwa na ima amananso na Emmanuel Ajimambadu echrema na nu yai under 23 ayekobo Morocco yi uwe de wa na boys ni bi mu bobola na echre befe se under 23 players no na ebi mu ehu omo ho se omo ye bigger edit under 23 no osina players omo gina park so bo no boys no uhwe ebi mu posture omo gina park ne so a na echre se omo hu omo ho so omo ye bigger edit under 23 yenti Emmanuel Ajimambadu seriousness level no low. No, there's a talent. There's a talent. There's quality, but there's not a lot of hard work. On the players. Yes. And the 23 games are more. I thought said there are some players they thought they were bigger than the 23. Oh, really? Yes. It's from the body language, from why they get the ball, and without the ball. Enti Emmanuel Ajimambadu no nti o say players no na ebi mo dwen so mo ye bigger e de che under 23 na no e na o ka kire bia say obia ni Ghana ha o ye bigger e de che national teams ni bia say under 17 under 20 under 23 player bia ni wa o ye bigger e de che any of our national teams enti Emmanuel Ajimambadu they feel that they are bigger than the national teams. But I'm telling you on authority, nobody in this country is bigger than the national teams. So what will blast that? No way to try. You are not now bigger than the 17. Me, I'm not bigger than the 17. The player who is there right now, bigger than me. Because Akua is bigger than me. Akua. So we need to start cracking the whips. Bring competition in the team. Binom. Same me bobo kumas. Na me Derek Antoniana Yerusubo midfielder semi Biabo. I don't know people Kotuku Royals. On to me friend under 20 ana. Enti Emmanuel Ajimambadu kakra ono nso ede atudwa no nti anopa yenyina so na yemfansi na bofo akwata no ho komote sen new coach no eba nne na afi nyankopɔ yadmo chena omo yina kire enti bofo akwata no ensu eyiri pebre bia ebidi nkomo kakra dia fa wona no pe na nkomo ho ene interview kasia pa ofie ha enti 9:45 champion papa akwasi atachumbari ma papa clef ebegina gwa na champions na kanho na the only premier sports in the region ye dia bro enam se na interview kasia pa ofie ha enti anopai de ha ana ade ache bia ensem ho posini ni nsem ha yewie ya interview kasia pa so to aso enti ene mo afide ni na he ya na ye woni pa bebre na edema woni enti ye sorry na Akye Nyarko Abronoma ateki over Nyankopon ya adom na adom no edum ya
bibia nso be fine kama pa enso edi amenti ye sorry na Akua enso di ne akam bia enso ato aso kama pa enti Akua ni aye de umre ni nti take over na ne akam bia fa to aso kama mo Ghana mai kwaku wabo adwuma ya menhira wo opoku chef Shenko Shiva gudie mu nsem na si yanton kratia wa mra na asembe na doma hene ka ya ase bebre ya age na no asi bone to nsem amane nui ye na ye homra Yenyina ye tie Sompa Yenyina ye tie Sompa Sompa FM. Sompa. Brother Bernard. Yes. Onia anope die ekom die demi pacho yenkope go baby ntowa ene nkwa die salad kakra wele talia na kokwa memre se ne ya sheda ya ma mepe se wonim se ne mepe meduane mami se ya wo se wo to Vodafone made for me bundle offer *530# e code a wo di benya achede ne se ye pa ya sheda ya ma wo benya weni mu nyina free 1 Ghana cedi e ko Brother Bernard enti wonim Vodafone made for me bundle e na wa sheda die sie mi say wo de bo *530# anio Manisha utrim say Odia we are sroku assign Vodafone made for me achede ne sese ahudo me trese nya achede ne sese ya edemufo a ya sheda ya ma bi ni minutes dodo a ode be call data ana internet na say minutes dodo a ode be calls any data ya kan bom dia ma Odia dial *530# na fa ho ji Vodafone made for me sese ne achede mu ana download my Vodafone app no ene ya Vodafone, further together. Now, fear the honor. Only man, I'm fearing you. If you're your friend, not just in what person who was one. I am sure if you're very. The secret is Joy Chem Company Limited. Oh, madam, I'm fear. Joy Chem Company Limited. A chance in price beer. A bit to say IBR, IDT, SSR, self-lock, circular, tile, and shingle. Now, my dear, my Joy Chem phone chance in that dance. So, I feel like Joy Chem Company Limited. For one customer factory, or one of which chance where your agent to me be. So we see some cry hawa. Omo akwenya, omo de be faso. Na wa faso no we twes kanen kakran. On be some free transport. Adie piwo e ma omo chance na de dance no say. E crash strong color cotton. E ma omo chance na mpa. E ma no so angry na nche. Nso to so enyino. Hwehwe Joy Chem Company Limited. E was Sunyani. DRA Poly Runabout at Ben Goyle Filling Station. Promo 054-0125-818. Locate the main factory on the Techiman Kumasi Road. E was Hanswa Brigade. Yeah, Ben Liberty as on that. Over to me for Joy Chem for 054-0125-819. Mese, what dear Catonete, O Catati Ohrodien, once ya to Niamum, says dear Sevilla, Niamo some way retire, so Yanamuni. Now so Ajumakuba cope and what Juno to a sin Niamano, while so Royal Foam at an Niamano so 10%. Oh, yes, 10% discount and what you more beer. Now what's a ton of boy of Fukre, you know, near Sacho, so Yakwa a free pillow. We dear, I tell you for Yatia some do. And to we dear, also rainy, some wire dimpono, or better mattress, papa soa, no what duffum. Now what does some ye freeness so? And until I'm found you sick a kitao, once rainy, some better mattress, papa so. 10% discount. Yeah, free so. Royal Foam outlets, beer or making a piano or a cordo. Over to me, a friend 020-227-1000. Royal Foam was so radio promo. Rest assured. Mofra eye nyankopon adoma chedie mofra eye chedie nyankopon de dom awofo enti se oye panyini na wotete akwada na sabofra no se wudi abofra nani wo hye abofra bi ene eye a eye ade a wudi tieti akwada no ne fa hodie so broni se child abuse enti hu se akwada ye mobo na wo hye no ane no adai akwada ketu ete se no watu na jeje mu yi wo hwe niema ade aso akwada ketu ete se na ne kon nyina tai tinye omobompu akwada kitwa na ade ntade ete se ahye no amana deje nyina gu hoyi wonim se odi akwada yi ekwa akoto amaniem atete kwada nani osu akwada famu no ya na eburu adwene ntiase so when na kabiama kwada yi St. Anselm's Anglican Child and Youth Development Center wone Compassion International Ghana omode nkaibo semi ba wakwamu na wonim se Ghana mamra no etiase otieti akwada bi fa hodie so de omode a na bodofsu anase any child related institution e wo Ghana nyina born
na manientam so e na woni kron so a ukoyi wo na sutire fa akoda bi atete ho no oma meda wo ho adi kai se enkai boy St. Anselm's Anglican Child and Youth Development Center on a Compassion International Ghana and a deba wakwen Children of the future. Say Lonat, 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 Lonat. Everybody follow not sa malaria. A 3D till lonat now won't talk. Malaria chill. Wo ho popo. What mean the day? I want you. Num lonat. A dabako. Num lonat. A damienu. Num lonat. A damiensa. Num lonat. And no. Lonat scatter malaria. Lonat, it scatter malaria. A quality product from Blaze GVS Pharma. Yenshishemu who se malaria wa wumujum ansana wanum Lonat. Na nam yensearch na malaria no daso wa ko hu dokota. This advert is FDA approved. Nadia Manyaskay, me ko POP wura mana estimate ya mam. I go POP wura. Nadia sisi mami wembo. But I say, Obeto materials na seminko tombrel. Bobande me here. Obe here seminar womedy POP. And I say oil womedy POP. And me per cooking oil. Open your mouth, come on. And I jamoka. If you're right, and this house, so pesemine a juma papa maudia. Oh here POP cement. Fiber no. Ya watintin any kesiye long and short. Binding wire. Any oil. Na hwe se beyene meye adwuma papa ma wentino. Opa yen na mento fiber no. Long one e beche me wientem na ye quality so. Ono kura kwenti. Iska kotobra ni sunya menya stra complete niamani nyina bi wom. Yes. Sunya hade any fear pre. Any empatamu. Yene ayebo POP no. Ba bi ba ko pe any a fire near. Yefreho Ohima Enterprise. Ohima Enterprise. Saukowa POP cement no. Any product no. Egugumbe bro. But the quality one Ohima Enterprise etonwa. Obia so de any POP. Aye sky deco type ni. Afe POP materials bia ni accessories. Cement fiber ya mekan. Say long and short. Binding wires dodo bia wo pato. Na anwano ye wo pe dimpo. Ane de wo pe de ayo POP. Sizes bia oton bi wo ho. Bra. Sa wo tono dodo mu a e won senkaye. O de kwa akiri so a. Ohima Enterprise e wo kia wo ho a. Ba bia owo bia o de bebre. Ane bande maye. Be wo. Ohima Enterprise e wo fear pre kwan so. Ohima Junction. Wo frisunya e ko fear pre. Wo tra gas filling station na e wo won seni fano a. Last store. Ba bia mo so na de no. Abrosan green no. Asie ho. Storeroom number 8. So if you free preso and a echo gas filling station now, and no ne dikai Abrosan Krona first store down POP material sashemu baby will be free Ohima Enterprise 020-3721-906 na 055-668-4415 and kwa fafa 055-460-8345. Anya irankwan Ohima Enterprise yepre Ohima kwanta mi bao Ghana line no fra obro hello wafa hello wafa na mpacho dan no modru hin na wo ho te sen mi ho ye ya be wo ya dani yo tong ne no ma ba chu tani yafa wafa enu anti amafre wo yo na waya na me pe no to bi mra na menya bi wo Ghana POP me no enka me pe lipa POP light kamepe German product na yewo waya bi NLE raka enkanka esuro no ja esuro no aboa so ntimi fa na no nka na afei quality fittings menya bi wo Ghana ni dana yesewie fittings ni niema we mi menya bi Sunyani coffee hwema me hwe wofa enya fittings your friend is fittings a electrical term mama nchire wo mu de open bi wo Sunyani ha ya your friend no lipa POP light no size bi ya wo pe so de hye kona hefa
German product no. Eye Jibot Electricals nkuwa na sunye ha. Odi biaba. Afei, di okaye no. Yefra no NLE Rakab cable. Eye special cable. Enkanka. Entimi mfana no. Eja entimi nshino. Abua biansu esu. Eye Jibot Electricals nkuwa na sunye ha. Owosa special cable ni bi. Anase ope seashore cable a. Every carter. Jibot nkuwa na sunye ha. Odi biaba. Anase Turkish cable. Enuechi ope cab meter. Astrometer. Harvest cable. Tropical cable. Jibot. Will be now fittings no can ye switches, sockets, pipe, any ninia, any friend of fittings no. Jibot electricals, will ninia be a main switch, harvest, CNS, Schneider, any nasefo, or tombi elho, fan, standing fan, ceiling fan, afe Bob Sahodwa Abba, the modern ones. Jibot electricals say. Bra. Akua wanema. Stowe wine. Our Sunyani, our rest. Total filling station no. Honorable Oseya. Abrosan mono na emrantia ne etatnasie no. Abrosan mono no asie ho pe. Eboho Jibot Electrical. Eniema dodo bia obehia no. Eye negotiable. Or qualified electricians a ombetimi aboa. Ye ma free delivery and a discount nso ye adwuma. Only Jibot eni nkomo 0507948 318 and 0244 241053 and 024 2123 296. Jibot Electricals. Braha for the cables in na himfie anyhow. Yenina yetie Sompa. Sompa FM. Sompa. Yaba. Sompa 98.9 FM so eni simadua 9 mienu aba pa no pa nonso ho ebra so se ye pem koye nimu bio na fe ye hwese de ensama wo Ghana ye twetwetwe ho nkomo no de ema no pa emetram de ama na Akua me owusu nkwanta bisa sie kwasi Joshua ne ye producer na pokupi esie no chia minimo ebe kame ho na atwe nkomo no apem akoye nimu aba join ye live on Facebook. But Sompa 98.9 FM, Sompa 98.9 FM, Facebook no, Sompa 98.9 FM na me show video bi na hwen. And no me made da jumade bi koso e wo Sunyani. Na the late Professor Mills 10 years anniversary lecture. Na lecture na se no, President for the Bono Regional House of Chiefs. Osadefo Adea your Dr. Ajmaibedu no wo ho na ekasaye na asema wo kaaye no ho abasem o join ye live on Facebook about Sompa FM na Sompa 98.9 MCR se video na ye ready amoma ye ntie na fei ye nhwe live on Facebook asemo a na kaaye akwa betu e benye de bentwam yamubi nokre ni mbian kasa de Some was Supreme Court. Kasa Ginayan come na collect. Come in right. Na nenti akama kono. One share one bedi sa asem ya wo. Ntimi nkoka bi. Na mo mesra and the Attorney General of Ghana. Emra man kwame say Adea bi e koso na ohwe Ghana fo eni je nima otimi ye de otwaso na no ase no be se papa no batwa na konyanum so onya MPB o no bankoto foforo batuma na se bantu amano anya over women majority no nya 57.56 oya bibi ketwa wa batum as a matter of urgency. I'm appealing to the President of the Attorney General, President of the Republic. If he has any role to play, that trial should be aborted. The Attorney General should, as a matter of urgency, file a nolle prosequi to end that particular decision. Sir, make a way because but was what? Ma ye did the Ghana for attempt. Ye did the ascend for attempt. No cranny, Samre engineer, me who sabi. Mpaswabia at the back Bragana, said down for no,
yɛbɛkɔ akɔ prosecute no na sɛ wode ne gyina court a na bato amani MP adwuma na ɔbɛda na akɔakɔyɛ ankɔyɛ amaya nhyɛ mmara papa ama sɛ bi Ghanafoɔ ɛnyɛ adwuma amampuntu akɔ a na wobɛtumi ablame no it's on this day na meka kyerɛ sɛ saa mmere yɛwura president you know I love you this matter cannot go on Attorney General Odame prayer de share bono de share hwa wo mumam koko twa asem no yifiri ho eti asamo a aduana piesie osagefo ose ade yo Dr. Adjumai Badu a wotoso mienu ka ye ni wodwane ye live on Facebook but Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM na hwe the live video said ye na nana esi kasa no na asamo ka ye yi enra sentrafo nya kwan ene the Attorney General Ura Godfred yebo adame kasai wase obehye da permanent official na wa respond for the meantime ne de osusu se asema nana kae no ase odi kan apre ne ho abeka asemu bi a ense senka oka enye ono nko afoforo bi nso a kire wo madwen e de afa ho na Deputy Minister for Education ohweti vet ne ade hwe krata bi on Facebook Sompa 98.9 FM Ghana achechirefo akabom de aba abonten join ye live on Facebook but Sompa 98.9 FM Ghana National Association of Teachers NAT ena wo de sakrata yaba abonten na maame gift chumampofo and was saying se Ghana economy no niema nkoyi a mayemfa sobo ne nkonkobo Minister for Finance yemfa mo achechirefo if you can read and write thank a teacher it is a mofra wo Ghana na anyini amaya ba benya economist ahodo ya yesusu se wo muntumi manage the economy ni ye na niema ye bibi basa why not blame teachers titiya be na teacher for the ma wo mo foundation be na teacher for leye ya wo mo de anyina bedru ba bia wo mo mismanage economy. This statement from Mami Gifty Chumampofo, the Deputy Minister of Education in charge of Technical and Vocational Education Training, TVET. Not for say, what? Now, someone in your de. Now, the description of the statement from the Deputy Minister from NAT, and say the statement is unfortunate, it is irresponsible, it is uncalled for. Say Obia, where education practitioner should know the best. Or no one can say onimude. Na ohunu the problems of teachers. Or no moment the beba bontain. Ababe kan sembia eti say. Enye kura won fa na sun tie na tefo ni teachers for. De womo fam. Na won hunu de sese. Oye. Eti udwane ye live on Facebook about Sompa 98.9 FM. Na statement no was signed by Ora Thomas T. Musa. Ono ye General Secretary for NAT. And that in Sasha here. But join your life on Facebook before some mabedwa for kwaba no. Na asemwa esi ye ewo Ablekuma Farm area ho. Wow. Join your life on Facebook. But Sompa 98.9 FM. Na ujani ya share sa video we somewhere see ya my Ghana mo it appears to be a movie but it really happened in Ghana around 1 p.m. in Accra. Na opportunity a shemu sa shen yesu see ya the bosika ya the first from one location to the other until ya a friend bullion van by the idea one we nim de nese way and bullion van an ordinary vehicle be eti sa vehicle ibi na esusika ebe fasika wo Star Oil filling station e wa Ablekuma area ho no ena nipa mienu eti motorbike so ana nipa mienu nti motorbike ni yetu e bia nipa 22 nete so ena wo mu follow vehicle no e ba filling station wo be shooty the police officer na wo mu shooty police officer ni wiye no wo mu fa sika ne dwane ye fa ni tuo nso de ka ho ye ka sei no aposifo atonkra magana fo atibi sei won wa chiri nipa mienu ya wo mususu se
saa awudie ye koso ewo Greater Accra Ablekuma area hono womo enim hu bie ye kire womo nso no wode won court ama ya ma womo remand na saa nipa mienu a yesu so womo kum Lance Corporal Callistus Amoa no eye Benjamin Ojogbe ena Rashid Abdul eti won mienu no ena police for arrange omo before court ama court aremande womo a yehwe ni mu se officer ya wo hwe ne live on Facebook ni wo no wo mu nim hu bi na nhwemu be koso akosi ase wo join ne live on Facebook a Sompa 98.9 FM abedwafo atena sen na na poku piesie ene Ochiame Kwesi Nimo akame ho a ye be som Ghana abomu Ochiame good morning me nuaba na pom te sen adomara kwa na wonso me ho ye na no pe me ho na adwiri me wonso ede na ma ho adwiri ho adwiri me o ede na ma ho adwiri Deputy Education Minister se druba bi na ya nhwe ye hu ye anye se ye referee anase match commissioner edema o man Ghana yen central for us in America cause edruba bi match ye commissioner and edruba bi so ye sanse referee edema o man no cause untimi nka se o kan kwa ha anantin ka se o kan ma we ya enti no se odi ne fenchem se be ya 90 minutes ne be so no na afane afo bi enya no ho nte ase oh but so we referee kra na you take bold decisions yet me red card wom yet me yellow card yes na red card ne nye red so say ba be man red card no wa ha it is a red card na ma me asem o kan say ye born ye bank me man red card okay a red card na we dey man you are applying the rules of the game enti genuine yeah ni kwan so and just wa from what ya rules and regulation on football no na say de ma football no what buso enti film court na nchen okay sabi na o sen ka me ka kire ma me no on say o ha akyerekere fo fu o mo wo ha wo mo o hye wo mabufuo na ko de wo ye wo kyerekere ni asemi a Deputy Minister of Education ba yo beka yi eti na ama ye economy no aba begyina na aso ana but is that not the hard truth semi kyerekere ni anka no asem na o kan kranka me resign semi o kyerekere ni a anka asem na Deputy Minister kan me resign asem na o kan no sebi mesreme kan mo fanchem o bu akyerekerefo animtia o di wo matem adenti no wodi na Nyarko redi ade blame teachers for Ghana's economic woes not finance minister wow krana wa ben mo no wa omra se badwafo na wo no mo ebu oman na wo mo ka bi ma ne say finance minister ni nyonto timi bia na no ka asem de kire 99 na say won na wodon sa share krata ase say yem pay yura kenofurata no timi bia na no ka say enye ono na mum ya kire Nyarko onsa asem wo na wo mo ka awanyafo no mu gina ba bia na mo kasa na no so mo ka ne tra manyafo ni binom na mo ka ne tra na mo ka no raw na ebim so to na mo bom nsema ne ye na mo jeso na mo bom trinko mu di microphone na mu gina simbezo ka no kra kire nipa na ote wo nan na kwana na ma me boafu anopa ya jezamia no ma dwena wa mentase na ma me akonya na mininsam nso de me ka no me ka ho cause metie nsam ne fiti na no da wo kan samia babesi ne no a chesa no pa be fa ba bia na kasafide bia ebo obefa ba bia na kasafide bia ebo ntuma me akonya mininsam nya akonya amama me nso bi because we do de mamache wona ma ye busa me de to no o kasim ya kire fo say na sem na ma wa ye busa enkire enkwada na de yi ntomba bonten a omunim how to manage na say ye economy ne betimi ene so no so wabon me da say na mo ku piesie good morning kwantabisa wa bacho na impomu ne te say ya me adom anya de kokko so Ghana idea enka eye na abotesem nko abotesem nko Nyarko Ghana time. This country is a jokey country. So are you a joker? Yes, we are all jokers. Oh yes. I mean you be because you see okay jokers me and sabuma. One of them ebe you be obeka sama impo be entertaining to release somebody from the pains. So not all jokers
ena womo jokers. What I say? Oh yeah, madam, oh yeah, teacher ni. You know for sure when you are teaching her, there is a difference between listening and hearing. Ubonsa watch there. A student may be listening but he's not hearing. May be hearing but not listening to you. Utuza wo kasakan or he wanim sa he or she is hearing you. He's hearing but not listening to you. Because listening, no, you it has to do with conscious effort. So what I say? So what the tear they now sign tears. So what I say? Nti empanifo binim ewa ha. O kasa they just hear but they don't listen. Nyako Adea na ekoso Ghana. Nti nyako de ebinsi da ene osajefo ose Adea doctor ademamadu akwakan. Nyako enti uko prison se wo Ghana nyina boni obi niye ene jachi kwesi asem no. Nyako we yati oman we mu. Na no omoto aba ewo asen no of wie ye. Se tape we na meti ye no say ye fake dia ene meboa. I heard Honorable Kojo Ampim, Honorable Kojo Ampa bin Esinemu, NPP constituency chairman for Eye Akimoda, saying, say, about omoto na no ewo asen no of no. NPP constituency executives ye you wamu sinchen. Ewo asen no of. Ena sika ombe chair no ho no. Wamu say one polling station biano. Wamu check close to 5.6 billion Ghana cedis. There were 99 polling stations ewa asen no of. Multiply 5.5 billion Ghana cedis times 99 if the chama can na kura. Now it's close to 569 billion Ghana cedis. Sasika we supposedly, allegedly, constituency chairman so wamo cheno. Wamo cheno to the stand say wamo de ma wama emfiri kurunum. Wamo nim se we ochame ya MPP anaso ya NDC. Wamo cheche scanner instead of to give to constituency executives na wonu se ochame ni mo ya MPP ni na boku ya NDC ni we ya CPP ni no. You are just chaining the sika. What I said? Much sika na wi. Nyako a whole constituency chairman se tape way ampa. Abeka same way. 2-3 days ago, Office of the Special Prosecutor, Otea, Sikanti say wabudin 5 billion Ghana cedis in each police station, times 99. Nabusa who say same way no kre. Now say up to now, Office of the Special Prosecutor, neither MPP national executives, any all the government machinery. Amode says sikapudu ekwe mu cars ya wamo se yedi ntomankwa na koye de yedi nchene de yedi mako walleting boot ekoye no se eyampa nyako o meka asem we na ho deputy minister yako gina wiem ato abade ama president ama onya opposition and all professionals can boast a teacher taught you the deputy minister na ubie wa no fafarada asema obekania the deputy minister herself is an educationist. You see nyako da bia meka kire o se se kromfo ba kurom ahu na ohunu se ohu ba bia sikafo na otata wo mo a efi kromani se minister bie na no hwe napo hwe asem o ka kire teacher fo on wo makita diploma napo enya no a hwe kwa asem o ka kire teacher fo. What did the president say? Hwe nsem wa ministers bi man nankro minister bie na no say me no me nyusu health insurance nti me mfa nko me na madwene sisimi husu yie me no me madwene sisimi husuye na onenam ha nyako moko disika ante se allegedly ako se sika ante se ama nei prison fo nya aduane ni prison fo nya aduane ni dedua fo nya aduane ni caterers fo nya ayi ama 1 cedi 20 pesos akwani akwantempo atete apansam ye na echi nkurasi nyako konna kokohwe ba bia nipa teda a teacher fo ba bia mpe ko headmaster bi ayi headmaster bi office ewo beposo ewo Rubin beposo a nyako okonno na se teacher ni ekita degree kita na masters eti such a classroom na nyamia ya wadom MPP aba power ukita o masters so degree akosora ya masters deputy minister okay akosora na masters bi go kita ni PhD o yonko teacher ni a certificate se wode eti akura bi asete se beposo instead of you to 7 previous na obeka enkranhye sem e de a kire no
look at what you are saying. Okay. Nyako. Share. Osaje for say Adea yo. And then no le prosecute eba na. Nyako 2018 na abambe na tie konwa so. His Excellency President Akufo-Addo. 2018 me boa. Yeah. Aisha one. Who is she? A Chinese national. Obi anim say oyegalamse. Nyako 2019. The state prosecutor have filed a nolle prosequi to discontinue a trial of Aisha 1 and 4 other Chinese alleged to be involved in illegal mining galamsey. Senior State Attorney Mrs. Mercy Atta presenting the application for nolle prosequi to Accra High Court presided by Justice Charles Eko-Badin on Wednesday. Based on the application, the court discharged the 5 accused persons. Yago, Aisha 1. Ye nim se was say Ghana Japadi. MPP aban your take on your sway. Na now the Danko Akufo to take on your sway. 2018-2019. Aisha 1. The case is be on the born no. On my need Jenny who say in here bio. So if you go to Accra High Court, na Justice Charles Eko-Badin na ye ukuda te so chana. Na aban temuafo panyini. Anya do otiso sisi e. They no ye state attorney no. Omampanyini ka kire ne say. The entiam ka so omampanyini ka kire ne say. You can never file a nolle prosequi without the consent of the legal team of the president. Or a minister, you can never find a nolle prosequi without the consent of the president. Because the minister is appointed by the president as a nominee, and every appointer is an errand boy to the president. And you won't even file a nolle prosequi without the consent of the president. And he say, I shall one kurano. Ya passing nolle prosequi on 4 charges. China for binima. Na say, Osaje for Chirena gonna say, the ekosono, Osusu say, Moma nolle prosequi, na onyada didn't coin a juma. Nyako, way at him didi. We na tem didi anything. Chira waging. I don't know, Cassette or Sajo for say it is senseless. And tis a ukuro hene, tis all kono catch your tomb for say, a samo tomb for a thing, Nyansa seminimua. And he can pass when you bejon. No more if we say 77 prayers and Nyako, MPP and power copim 30 years old. And the chairman Sabos who be one when the Supreme Court judges. Don't you know, say, Supreme Court judges is appointment. Send this Bapa was here, dear Wakanti, Unimiso Sergeant for my Supreme Court judge. He qualifies. Ye Casatra sa to say Casatrano. Well, Ukasamani Pahuni say, Sir. Mashe da say or Sajefu and I say whoever or qualified to be a high court judge, and I say Supreme Court judge, because of the Sunni by Bintino, Mum Manen Court. After Nano Wamo Power Attorney General, na NDC for say Wamon Penny, now Uncle Chimunchi say, case never would DBNS, Mosamundi Yaman yourself. Now who chairman Sabunsu? Say or Sajefu actually not been as a ya. Nyako switch a wagine. So why do you make emphatic statements say when I am moya, young Mam Supreme Court judges? It tells you say near Kosu Supreme Court when you know, Opasa Chesa Amanyo Sam Namodi Yentino, cases a Mudi or Honor, Amanyo San Moyana. I don't know Mokasasa. Shananwana or a Ghana Mampan Hoika saying, Yako, a summer kind say, Montua ma Asumesi, Namatua Bama a year, Montuma Empia, Obetimia Bami Ho, Abes Radie. It tells you, say, we a member of parliament, you have access to go to the president and request for something and put into budget. Until now, so who say Ukuro en Tumpawa, no one will say, Wampino or your quadrofo, or Timmy Common Penny Ho. O Mampany can say, Montua Bama Empia, or Betimia Bami Ho. If not going to the president direct, you can go to the president in disguise by passing through his ministers. Yeah. Obason and another Casa. Now catch a road minister say, but you need no Marco and ya. When they draw budget, they draw budget to the cotton and name a president. And in Yako, they can say, some politicians and here woman can say, yeah. Said the Omakasano, Sane Bones a son of Mubumino. Sane Bones a Mubumino. The same thing a former president John Dramani Mahama, Nipenso, no Kaka. My problem is this is an appeal. A suggestion. Not even a suggestion, a appeal. Okay. A yard is ready, I decided a sopa and a offer. Memfa. Or say, as a matter of urgency,
I am appealing to the president. Who joining a live on Facebook? Also, I am appealing to the president of the republic, Attorney General, if he has any role to play, that the trial should be aborted. It is an appeal. Good. Nipa bebre kase wo benya wo interpretation e ya desrede and Nyarko nolly prosequi so passing nolly prosequi emran catcher. If you read section 54 of the criminal code 1960 at 30, okay 296 of the 1990 constitution, okay article 88, the only attorney general and Nyarko who can say otimi passi nolly prosequi. And Ambrano Swakacho said, when the Attorney General passes nolly prosequia, no court can tell him to explain why nolly prosequia. Case way, or minus see any interest won't be you come. Judge be any who bet me was say, Eji, but your DNT watcher asemnum. Now, what I say, DNT watcher asemnum. And Ambrano Swakacho say, before Sana age ni bet me a check case in until say the state legal council na our presidency into kwa na dan kwaku for the officer ya wa director in charge of legal affairs of the office of the president our share state nti honorable deputy attorney general ti ofi bona halfway Alfred Tweyeboa or your director in charge of state prosecutions meboa and it is an appointment by the president. And you can't take any decision or policy at the ministry without the consent of the legal team of the president. But what I say, Ntinsana can enya trasa, and Nyarko, you know, say, Osaje for Adea your Ajamabadu is a high court or appeals court judge, or nye judge kitwa, or your lawyer panini, or your high court or stand to be corrected appeals court judge, high court judge. Enti ubio wanonaka say judge in kasasa. Because of such judges in Kasa rough Intino, Inti Ma on Kasa as a chief, he spoke as the chief, not as a judge. In his capacity as the chief, not as a Bono regional president of the House of Chiefs. Yeah. And the occasion now moya naye amanyoni aye bona baso. Ewa nimfia wadi any na wewo. Nyarko, catch the MPP for say. Nantwie bia ankanoto. Enko bofo nsem. The NDC for ya na kakabensem ene kasa enhyen kunane kasa emma apomodin kasa emma Ghana fo bufo no ebi na MPP ministers ni deputy ministers ye no na mon kan kire wo mo se wo mo nhwe yie na dia enti mo frani sen enti mo frani sen abena bena enti kuma dia wuo no yentena sintonku me da se na na poku pie so chia me meba ho but ma me ma atiefo nso nte said the office of the special prosecutor the krata ababontina or say this is the first half report of the year 2023 afia yewomi busumi ensia edinkan no the office of the special prosecutor juma awaye ahwehwemu awaye na wode ne update ababontinti according to the report from the special prosecutor no cases miensa de wa investigating nyina wie eti eno da nchen so a enai bi de eno so guso koso ena makomako wo ha ne aduonum 150 new corruption related cases in so wafa oguso hwehwemu na case miensa wa investigating nyina wie no ene se 1 ukai Owura Charles Onuawonto besiu interministerial committee on illegal mining na wono na yes secretary ema committee no ukai se ensem bia nas eye nhwehwemu a efa ne ho no the special prosecutor saying wahwehwemu nyina wie afei eno da nchen a ukai se ebra na NPP mrahye badwafo bi ka se honorable Oforiata yema onko no ebeto odwa se some businessman bi owo sika akọ bribe wo mo okay good and also so special prosecutor saying wahwehwemu awie na one procurement case in so efa Gaming Commission of Ghana ho so special prosecutor say ni nyina wahwehwemu awie na ebi wo ho no mo a say yen stigmatizing the penalty no emma bontene 150 corruption related cases no woguso a woye ne hwehwemu no wo form ho anti we update anopai as I said me dem on Sompa 98.9 FM so ochame me ba wo ho but me sro ma memfa
a special birthday nkoma Auntie Rose owura Frank oni kunu no wo mo wo Susek City Hall and na ye birthday. Eti happy birthday to you Auntie Rose. Ne ma ne nananom ne nso nom ne ma ne nananom ne nso nom binum te se maami echa na Kwadu chief nom ne nso nom te se Joe Boy ne Kofi Frempom nyina na nopai wo maka bom no mo se eno Rose anopai ma happy birthday nyame ema wo nkwatenti ahoden ewom na cha minimo akwa ba bi ewo mini aba mejo so enkomo de hina wudi enkomo de daba maso ane ye nana ye doma nana mema wache memu ase mencha mira ba bi obi a memu wache on se onye ohene ketua onye ohene ketua wo man Ghana mukura na osanso eye ahemfo ewo bonoma ntam nyina no dwam treni pani enunti mira me sorry me chia na no paper nana me chia wo Nyarko de ntia me chia no oye oman hene eno sanso ye doma hene na me nso mira eno no because me mira ye oman hene odomas number 1 na no nkyerɛ sɛ sabio nana ya de bia na na echi a ommo na bati enu tina chia mefo ho no Nyarko Abronoma eme dese na napoku kasa wie na wodo anokotum no na mo kase sabre na na kasa no na won hye na kotade a eye jaja tade ote simpie su o na we de waba eye ni kurom ni mpesua so amanyoko bi de dwumade a wato nsafre no a okogina simpie su o kasa na otena se kanse epena na hu se me kan semo ya ebia Ghana mpanimfo betie etima memfa ntodwa asama na nadoma hene kan no Nyarko onka bone na nadoma hene nya bone onka onfome wo onsa Ghana fo nya atwempa Ghana fo binim ye nya atwem mampani na nado dan kwakufu ado ene ye mampani dada John Dramani mama nsem o moka ne nso nche de na nadoma hene kan no mampani na nado dan kwakufu ado asema ona me de besha ase wogina simpie so a edomanim wase nofo a camera da no so se de bi da ye na nadoma hene eso no asoma kan so nche na nadoma hene de no Ghana fo ka se na chere no yehu wana odikrata samokuda tonum ne majority leader so timi ba abonten ebe condemn ne mampani onso enya atwempa ya san meka no senkai wo hene bi wo man Ghana mu ene kan de doma hene kan na eti nkobi be abedina simpie so ba abeka do mo ka no Sompa se wo hene bi wo man Ghana mu ene o kan de doma hene kan ye na eti ka de amanyofo de wadre di ye na doma hene kan sansam no nkobi ba abeka kobi antimi meka denta meka san se mampani na nado dan kwakufa do asemo kan se mo kwoto aba ma obi a wo kwa akoda afiase mo kwoto aba ma prisoner mo nto aba ma obi amfaso ni no so odina me nkyente se ja hode msa yemfuso me kan do kan na be sansam so sa do odina me nkyen wo na betima ba me nkyen no na mampani asemo kan se asam no de kyase adikura wi a yewura jachikwesi wo kwa akoda afiase ye de wi o ba asano so fe na court ne kwa asetena da ne da nyomo kwa asetena ba mampani be no declare say mo to ba ma obi a wo kwa akoda afiase ti twika so okay as if say ye dia wi obekwa afiase nti sa motuma no man to ama no obekwa afiase okay abra asano so wo court kura nya nkwa asetena sa abra na wo kasa asa no kan wie no na majority da yero say chairman sabosu no owayi na owen me person bi so na owen na samokuda to na owen former GBA president na owen sa samokuda to papa yewura eti mampani asa na okan ne de ne hu so wafa ne ho adi adenti o mampani e mo ne chem so ba ye to abade ma na hemfu na tu bi a omutu bi ma no no mampani ya de anya muntimi nkan ba neutral person bo ba bi no be cancer ma say ya one can favor a yes and nipa na say or an confirm amanyoko ne de ne bodwe kwoto de onko ne mo ne ntwi de onko na kwoto de ne bodwe do man na smo kan no me tena sidin na me de toto one mampani dada de no mampani dada John Dramani mama smo kan ne say
yɛwura gyaakye kwasi opa ɔmfa ayine nto so ne video no ɔnkɔ prison nɛ ɛnkɔ no wɔkyena waka sɛ mo de ato na kyitaafoɔ etirim wanka no kokwa mu na dɔm atwa ahyia wɔ hɔ obi a kamera da no so nsɛntwerɛfoɔ wɔ hɔ ɛna obi na no ka saa asɛm no Ghanafoɔ nsɛm bɛn na ɔmotumi ka faayɛ ɛwɔ saa nsɛm no mienu ho Ghanafoɔ ɛne yɛwura kyerɛmɛ nsabɔ nso ɔtumi ka asɛm kyerɛ yɛ mampɛ dada John wantumi anka hwee mampani dada wɔ no nim de wɔapɔnte chief justice wɔtumi apɔnte supreme court judges wɔtumi yi obia wɔ Ghana ha sɛ kokwe sɛ wɔba bɛdi mampani pɛn a wɔsɛ prebio no ɛni mmara ɛni yɛ constitution mu bia sɛ ɛnya de sɛ nya akɔmbra no ma na wɔkyerɛ me ni mo ɔbɛkɔ fiase nnɛ akɔ no wɔkyena na dɔ ma hene sɛ we no wɔ appeal to the government wankasa pɛ ɔno ne degree na na sɛ wɔnim mmara ohwehwɛ ma ebia wɔn hu ne sɛ gyaakye kwasi wɔnyɛ bɔne bia o wanka ne saa ɔka ne mpani kasam ne nyansa mu na dɔ ma hene sɛ wɔ appeal to yɛwura ɛyɛ ɔdame ɛne ma mpani na dɔ danko akufo ado sɛ bɛyɛ yɛ a ɔpani no na sɛ nka bɛntwam no nya kwan ɛnkɔ so ne manfo ɔto abade ma no papa na ka asɛm wei wan go straight and wan kan direct o Nyarko wa divert no wa kyerem wabu ni bɛ na mamanfo kasetia ana nanadoma na we say sense na me kase se ohene bi wo man Ghana mu ha ana ka de nanadoma hene o se adu aduma badu nana e kan na edika de o mo kekan ko metimi aka edika betimi asora sa aba na ase kura se ebrebu ka se na me san so ba na me ba na obetimi akọ ne pato so ba akọchia no untimi etire me kase Nyarko Ghana fo no binom no ye nya atwem no kura de oka mampani asem okan no Nyarko na mu odu mampani da don't remember mama asem okan na mu odu na nadoma hene de ye nche hefo na mu odu no mu ntwa mfanya asem ye nyina nim se oye mranim ni wote kunya kase so se high court judge onya kunya ketoa na wonte sa kunya no so a wodi asem na oka o na mom eye adie ketoa bi anaba dwumade bi a ekuo bi ye no eno kogina so na o apili to aban no ne bone ne hwan okay na nya bone etimi mi chia me ametuoi se me hene ana ohene bi ya de na se chia me wo ha se muta stadi a na ne kasa chia me fo ne timi hwe o manima wo mse no mu dina nachi na ne kwakwa kasa no ona na chia me fo anya bi a chia me hene die woni de na beka se nya a chia me hene nko betia na so se nya nko betia na so sesei ba we de o se me kwakwa apili de ma gyaakye kwesi se beye ya na nko magya no etu onka no ye nhwe a o ka se me appeal to the government na hwe bebe omode nana ene nanenam hwe bebe omode nana ene nam nana na kunya nya kunya ketoa e wo man Ghana mu enya biribi nti a yewura chairman sabonso asem o kan ne se okogina ba bi se we ntina emma onya kwanya nkopem Supreme Court ye ntimi promote no yentimi promote no etu wo ka asem ya obetimi aka kire wo hini bia wonso wo man mu ha na se wo som ne se we ntina wonso yentimi ma frasta fast anenti ma nkwa ha enka be yode okay ontimi enti dia ontimi kan tro o ma me no papa no enka tro bi ma me ne papa wa bonten e ba sa wo muade right Medasi na chia me Sompa 98.9 FM Adea chia bi adwumadi esu ni emetrem dia ma na nkwanta bisa ma yenhwe ya pomuden kakra ene ye benada na ensua bibi foforo from free Dr. Yusuf nchen 21st clinic bre aduru so na aduru so say ya eto ye bo ase kyerɛkyerɛ wa ma wa pomuden ho nsɛm no esisi ye kama enti mpacho moma yemfa apomuden ho nsɛm no ento asoma ho Sompa, 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 Sompa. Healing point na mmemme ahodo anase points ahodo ye well calculated ultimate who points ni ya na o massage a eboa esa yade bebre esa nse ya na ya say apomuden de se wante nipadua na ase anya de so beti ayaresa ase da esa nse ye wo energy bia e run through the body ena sa energy no so
running through lines be a friend meridian yɛmfa yɛni ehu but yɛnim sɛ ɛwɔ hɔ ɛte sɛ deɛ yɛka sɛ yɛwɔ imaginary lines a yɛwɔ asase yi so a yɛde calculated time ɛne distances ne ade yes ɛno nso saa na teɛ enti baabi a energy no ɛntimi ankoduru biara no anaasɛ energy dodoɔ a ɛsɛ ɛkoduru hɔnom biara na ntimi ankɔ papa no ɛyɛ na ɛde yadeɛ ɛba nipadua no mu ti ho betuma yɛ ɔbasabasa obetuma anya sisi yadeɛ ɔbɛyɛ sexually weak awɔ ho sansɛm ne ade ne nyinaa egyina baabi a efiri na saa point wɔ akɔyɛ no ho te sɛ switch no enti otimi ho point ne yie na sɛ wo massage a ɛboa ɛma yadeɛ no yɛ den etimi ɛkɔ das sɛ wonya abotrɛ ɛtena se na oyɛ steady na oyɛ wadwen sɛ wopɛ sɛ wosa yadeɛ no naturally a ɛboa ɛma ayaresa no yɛ den etimi ɛkɔ nkan nti wo massage no kakra yes ɛnna wokɔ China man mu a ɛyɛ traditional Chinese way a ɔmode ɛsa yadeɛ nti ansa na China ni ɛbɛnom abrɔfoduro paa no na kyerɛ sɛ wayɛ ho biara ɛnyɛ yie nti wei yɛ basic ayi a no crampo no say one no me duro crampo na won say ka say nduro no bebre no crampo na say de yare ahodo bebre ba e ma ontimi entena asase so enye de enche enti no we your points bi a say otimi ehu ne yie na say o massage a etimi boa e ma woni pedua na akasa de heal no ho abra chimato bia ba ni pedua no mu enti even sa oda aduro bi so crampo na wo no ma e ya de say oye we ka ho etimi boa ma ayaresa na etimi konkan ana say etimi boa ma oni pedua ne heal ntem na wo so atimi anya wo ho eno na last week ye ba ya ye obobo so say obi a friend saying no bofuno no nozia I say no bofuno wa point a obetimi amassage I say emre ntimi nsan ko those points no so point a obetimi amassage ama abofuno na timi den ati akokra sanso na oye bi ma oye mre wo mpamu a point a obetimi amassage obetimi ama wo ho ayedin pa e wo mpam na afi so oba a e friend say wa tinka ati akọ ana afi so ye kasa e bia wakọ ayaresa bia so ovarian cyst na ye bia nso bia be ginagina wa wode no mu ba bia otu kosua efri no ene nyina no etimi boa clear sa ovarian cyst ne nyina ana afi so awo ho sensem obi a na mense sem meyie ne nyina e ya de say last week ne ye ba ye kire ye bobo so a na ende no ye behwe point bia e ho mfaso pa yi point bia e ho mfaso pa yi a say yade bebre I friend of pericardium 6 me catch say points a hodo ni nyina no ni nyina woni din points a hodo ni nyina woni din because lines are and I say highway energy no run it through no me say meridians enti ye was spleen meridian heart meridian kidney meridian ye wo meridians bebre yes so na points ahodo e woni pedua no mu so no ye wo ahodo bebre enti obehu say spleen meridian na obefa obenya spleen 6 spleen 7 spleen 9 spleen 8 or heart 1 heart 2 heart 3 enti points no doso enti depend on the yade a opesa osa no eno obechu so point a ebetumi abo asa sa yade no pa ye enti point bia ne yade a esa yade ahodo a wo ya etimi bo ama no firi ho enti ende me se ye behwe pericardium 6 endi kan hwe sa point no se pericardium 6 no utimi ehu ne yi a afi watimi asan hu yade ahodo a esa na oye ne sa se o even sa oda adro so mpo krampo na utimi ya etimi boama yade no ye den etimi contem kra yes enti obi a also wo hypertension and I say high blood pressure no so utimi o ha say pa ye because pressure there ya na mpempi no say nya bani pa so pe ya ka say bia ono maduro sa onkwada nyina no ye wo ayaresa edema pressure obi a over pressure yes enti utimi a sa point we so e be bo pa endi kan hwe point no yes obebie onsamu say enti say oyo obi a bia wo fie ana say utimi from radio so crampness o person who point ni ya obetimi afisite Facebook mo 21st Sompa FM 98.9 Sompa FM sanso na oko YouTuber obehu ye wo ho enti no oko Facebook a 98.9 no na ho na obetuma hu point ni yie pa enti wo ho a bia on say ye mekosoro
bi onsayem ekosoro na onsayem ebehwe soro enti wa bi onsayem no wa hu onsa kon honom no ba bia otimi ema obu onsamu sei ekosoro no fam no onsayem ekosoro a onsa kon honom no that's the rest honom no nfifi honom pe ode onsa baba ko ebeto honom fa onsa ba mienu de etoso mienu no eka ho na fa de eka ho de etoso miensa no eka ho na nda so sei yes enti wa wo hwe mo Facebook no obe measure from onsa kon honom no rest honom no ode onsa ma no miensa ebeto so na ade ba ko no say obi enye ma obi wa opesa wo sa ho yare no ona esa wo de o fingers because fingers no obi ane ne de ona esa wo de o fingers no eye de measure enti me ka say ade no eye measurement well calculated enti wa ho point no yi a obe ya sa na emba enti a ebenya adage no ya kire point no yi se de be ya o ya na timi abo ma yare sa na timi akonkan yes enti no onsama no o fingers no miensa first one no beda onsa kon honom no that's or wrist no honom no na second and third one no ada so aba asie enti o hwe o de onsa ma no miensa anase o fingers no miensa eto so sei a o de to so sei a de wo asie sei no obe mark point no mfimfim pe obehu se ntini akasie tendons mienu bi enam mfimfim ntini akasie mienu na enam mfimfim no pe no de wonsa okokromoti na ebe den ebe to ho that's the point enti ube measure onsa ma no miensa from or rest anase onsa kon honom no ube measure onsa ma no miensa e de abasie enti na last finger no o de onsa okokromoti na be to honom that's ntini akasie mienu na enam onsa no honom no mfimfim no pe honom na sa point no ye friend no pericardium 6 sa point no tie ni ye pa na say yare bebre ohu point na ebeboa pa na say ebeboa obi yes enti sa point no very related to the heart very related to the heart wakoma o diaphragm eno na se o homi abohu se o chest honom no epeja na ekofom o diaphragm no ene boama sa expansion and contraction no ekoso se de be ya betumi ama wa home yie sa so na wadwen o memory o brains ni nyina no etimi ebo honom pa enti yenhwe yade ahodo a esa san hwe point ni bio me se obe measure on sama no miensa from or rest honom na eba fam enti on sama no miensa last one no o de o kokromoti ebesi honom o de kokromoti ni si honom a that's the ntini mienu ntini akasie mienu na esan honom no mfimfin no pe no o de onsa kokromoti na ebeto ho obe massage no round asa de o circulating kakra o ten kakra na o massage kakra sa for 30 seconds anopa ena anwumre anasa o ti ho na sa onya hwe obetuma massage sa kakra sa na o massage point we a de edi kan obi a owo hypertension mojabroso obi a owo hypertension eye mojabroso so yo obi a oda adroso krampo na ta massage honom saa eboa ma nipadua na nkasa eden ehili no ho enti problem bi ena de hypertension no baaye ebia na ontini mu asisi wakoma no embo yie ni ade etimi boa ma ontini no mu da ho se de be ya akoma no betuma pompi moje kama ama moje etimi adi afusane enti eba no saa operation ne eden ekofom enti tambia no so yo obi a o massage a enti no so wo ba 21st clinic na se ebia empo ode mujabroso nsem na ba honom a ye wo massages ahodo bi a betimi aye aboa abra ye mawaduro na tima aboa ma hypertension na eden abafom enti naturally no nipadua na nkasa healing no ho ba bi a problems abanti a hypertension na se mujabroso no ba ye no etimi boa ma honom resolve dia naturally se oppression no yeso eden abafom yes enti obi a na koma ebo no tentem
tu o ho na wakoma bo periperi saa nti dodo na no wona wo pressure no so no ya na mpempi no edrum pempenso bi a wakoma no bon tan na chese akoma no efo no ho se pompi moja se de be ya moja betumi adi afusane woni pedua no mu enti e ba no saa pressure na enam ntini no mu no na ma o pressure ekosoro saa enti obi ho no krompo a na pressure no ya se tam bia e wo soro onu ma eduro krompo a emfa tam bia o ko hospital a emergency na ya gina to ho yes ya de se even so da eduro so krompo na point we ya de se ota den massage a etimi ebo pa yi e ma o hypertension na den e befam sanso na obi a yaka se owa akoma yade ntitam bia no na se o chest honom no na se wakoma honom na se aye stuffy ase honom ase show ho so style bi sa no ya na also o point no o point no fa okokromoti to sa point no so na ya se de o massage kakra se oyo obi a wo akoma yade a eno so betimi aboa ma na yede ama na atimi aboa ma atimi abafam kra yes na oyo obi a ontumi enda also point no insomnia and abronyi be frɛ no insomnia oyo obi a ontumi enda na me nkyiremu kakra wa ha sei ye frɛ bibi circadian rhythm na circadian rhythm no sa point we ebo regulate circadian rhythm no pa yi en na ye abra onse osore anopa na wani so ate han na watimi akwa adwuma wo yi adwuma a onda wani so ate kama adenye san ya na wani kum na kese wakoda obeda amade akɔkye en na ye circadian rhythm no na kese nipadua na ankasa no nyankopon a program no pepepepe se ade chi a se wani ate ade san se utumi da yes na akoba ne se obi ohonoma okɔ anadwuma enti our morning shift or night shift enti sa shift ninti no anadwo time ayesa wo de da no de ye adwuma time ayesa wo sore na ase otimi ko adwuma no o de da enti eba no sa na ebeduru mpempenso bi no for now no de ontimi hu no nsonsanso na ebeduru mpempenso bi no abra onyini ko wani mu no obohu se wanya problem ne nda ho nsensem that's time a opesa wo da no ontimi enda because wa breaki circadian rhythm no breaki circadian rhythm because time I say odi dan na odi ya adwuma enti akoma nipadua na akwa used to say o pesa wo da anadwo kra ontimi na bio yes enti abanan sa na wa sha say enya insomnia so o timi massage sa point we pa ya etimi boa irregulate sa circadian rhythm no na etimi aboa ma nipadua na san sisi no ho so na enna na ontimi enda no atimi aboa ma watimi ada kama eninti obi a wo insomnia bia obi a ontumi enda no oba 21st clinic akwa sa very day na oba friend no the following morning no say oh endra dem mitimi die pa because we know the points enti yakasa ye massage ye massage bia ka massage no ye de sayade enti yare bia ne the way esi ye no enti ye calculate points no na ye de ye machines ahodo no e dia to sa point no ye na enim se de esi ye no for wani ebe hwe na be so hwe yes na o say timi who point we bi pa year obi a memory I say ontimi enkai no ma papa ontimi enkai ade o ka asem kire na the next moment no na say ni refi enti dudu na obi a wanye stroke obi ohono ma onye stroke a na ne ref ta fin nsem enti uyo obi a also ref ta fin nsem pa ye na so pese or revive o memory dia that's your point enti oti honoma na chese o massage point no kakra etumi boama o memory no esan sharp enti obi a wanye stroke na ase o kan asema on ase o kan bibi e kire na the next second krompo no kai asema wa ka kire no ono sa no ebia na stroke no at that point obi o krompo a onye stroke krompo ntimi ankasa ono so no point ano no enti obi a onye stroke a wa ye bo ha ase de ono ankasa krompo onim environment a wo mu no obetimi de nansa ma no a measure sa point no o measure sa point ni wi a massage kakra ma no dan nyina na kese o massage kakra ebetimi aboa ma ne memory no a sharp kakra na atimi aboa ma sa ayarasa no so atimi akonkan because
ope ayaresanda da nti wo da aduro so abra wo da aduro no so no na wo san message sa point no em say yemre no akopa yie enti no yare ahodo a eka ho no me obobo so anka nkyiremu di anka metuma kyiremu yie pa na anka atumi aboa ba yemre no dan ya da foforo e be hia enti yare ahodo a sa point we etimi esa no na eye epilepsy ntwayare enti obi wo hono ma onim se otatwa na se ntwayare bi ewo no so no eno betimi akira na sa point we amatan bia wote ho na wo massage kakra eno so ebetimi aboa no pa yie yemre nti me ka wo se 21st clinic na woti enkai ye ka se 21st clinic ya geso the sciatica expert na kire se osisi no yes yare a na kire se ensese obeda painkillers eso osisi na ya oyesa mwanu painkiller anuma yes ebia na odi no afri osisi na mum no abeso oto ase oto a ode ti ho no ankasa no krampo etimi eya oya etimi etutu ankasa ontimi entena ase now oto ase ho no so etimi etutu pa na abra o nanti krampo na ase de entini bia ase oto ase fa osire mu ba nan kuku mu ba o nan tu ebe down na o nanti ana ase etwetwe saa yaw ne nyina no se efri osisi eba oto ho ba oto ase eba onan kokumu ho eba onan tu edi bafom ne nyina no Ghana fana nyina Africa nyina no 21st clinic na yaji ya tum se yetimi esa yare no man firi ho kwata emfanye painkillers nsem da mo obenu painkillers na ma yare no kon ya den pa enti obehya no so se saa yaw no ba ye no odi painkillers ahya wo ho nti onu painkiller na asa de atọ no akire na asan ba obenu painkiller ebeto akire na asan ba ebeduru mre bi no obenu painkiller won sama anya adwuma ka hu se painkiller na ono mo no ema yare no kon eden ema yare no nanim se de esi hya ase no yare no nanim saa wo steady o yare na de mi ka bo hu se ye no kre February 21st clinic na yen san free ho kra na chese also oho atimi ato na abra o nanti na o asese moja edi afusani yie na otimi active no o nante sa na asa onanimu agene onanimu atitiriti gi sa otena ase kakra na ase di ato no watimi asa sori ato o nante so enkoti da ben na obeyesei February 21st clinic na yensa o yade no emma na anya yade sia teka nkwa ana yesa ewo yasoye uye obi a o yare stroke yare uye obi a ojunso ntentem me kan ebia wo mojabroso oyefunu eya oyasa yesa wo osa for any 21st clinic ebia na hepatitis B na hawo onfe eya oya ebia na awo ho sensem oye bema oye mre wompam ni nyina no se eye asikyire yare se wani agi abibidro ho kwa de a ene na kyerɛ se ewo se wodi wani akyire 21st clinic emfa ho ne mpempenso a oya de no akodu hye no so se ebia oho edudo wo na opesa okwa yaresa bia na ompesa obenom abefo chemicals bia ko ni pedua no mu na opesa ofa naturally de oboade edi ama yen se enfa sayade no opesa ofa eno so na etimi asa oyade no dia ende na 21st clinic no ebe ye o last stop ho na yade abibiduru ya so ne so a no ma ho biara eni akire na yesende machines ahodo eka ho esa oyade oya obiara a ofamu no 21st clinic na ebeje wo ye moja mu hwehwemu junso mu hwehwemu ye twa scan ye pese ye hwe obrebo no o kidneys ne oba bia wa wodie mu na ye hwe problem ha wa ankasa no o de ba betuma ye nyina awo ya so ye abra onko ba bia na kire se ye hwe ehu problem na ha wo na sende ya bibiduro na ye den asa o ya de na me na afiri ho kra Ghana fana nyina no ye se ye nkrabata no ya to apete obehu ye wo ho na oba Sunyani ne mpotamu dia eye Sunyani penkwase ye ne regional hospital no ena di nhwani mu na kire se ofiri Sunyani krom ena eba regional hospital obesi o regional hospital no first gate na nhwani mu no obehu 21st clinic ho sanso na ofiri tra site ena eba ka se obesi wo second gate, that's the main gate no ba bia ye fewura regional hospital no honom ena obesie na nhwani mu no obehu 21st clinic ewo ho brekum no ye ben Chris FM ewo brekum amango ase goso no ye ben Success FM ewo goso abotan so hechiman ye ben Agenkwa FM sanso na o de ko nkranza ye wo ho se hwedwa boso de bi so Kumase Accra Kofori dia takwa obu ase emiamia bebre freyen ewo 0249 311 311 0249 311 311 0249 311 311 0249
311 311 ofre number ya or how biara ofamu no question biara opese obisa no ya de say yebe yiwa no pa ye na ya sa kire ya so ye eben o 0249 311 311 Shannon so say yene regional hospital e wo Sunyani no ene din hwani mu ye da obi biara ase. Alright, and so yeah, that's Dr. Yusuf 21st Clinic in Krabate wo Bonomantama Hinkro Sunyani and now I may hear Pomudeno. Abiyan Sony and Tun Kretia wo bimra ye ba enkomono ye beto so. Ni dia na koso wafun. Akwa we mimfudie se from nyesu abadro ni si we. You na ni tigini ye. Suaba organic liquid fertilizer. Egu ahodo osen. Suaba organic liquid fertilizer. Ena Suaba plus organic liquid fertilizer. One to away. Netino eye green ahaba mono. Suaba plus organic liquid fertilizer. Ena ya ni green no. Ejuma kronwa. Kokonwa so bi ewo dwaso. Ni nyina eye Suaba organic liquid fertilizer. Womu product ni bia. Na ahaba mono no green no ena omo dia fa netine ho. Na nsakraya aba ne se Suaba organic liquid fertilizer no. Se de ye muniti ni mienu yew. Ye buba kon etimi ye adwuma kro no a. Se wunim Suaba organic liquid fertilizer no. Ye de bo vegetables, enkunuma, carrot, cucumber, entos, ene nasefo. Na Suaba plus organic liquid fertilizer no. Eye tree crops, cashew, cocoa, mango, ene nasefo. Ene 150 mls. Ene so adwuma kro no a. Ebo no bae no ho ban free inyarewo na no ba no anyini from so eye natural opac view eye company no and eye Suaba organic liquid fertilizer na Ghana ha ba bia moton agrochemicals bia no benya bia to na bra for ha main office ewo Sunyani Kotokrom aviation kwan no ukọ ya huma onsani fa pe abrosana edikan no ehwa dodo bia wo petu aton ko ho fre wa mo 024118020 and 05967387223 Mofa EP Laboratory Crop Science Department KNUST for Edano Aje Suaba organic liquid fertilizer atum. My name is Emil K. My son just passed his VASE exams with distinction from Ideal College. Wow! Thank you, Ideal College. Sementia Ideal College. Sunana Abdurazak, Diana Yazana exams daga ID College. Ya pass. Wow! ID College. Basu da Sara. Acho mi pajo, mene muhumbi e pasi wasi exam say Ideal College. Oh, Ideal College. Ina nyepu, mindanyeshi. Mon nom est Alpha. Mio figlio ha passato son VASE examen con successo del Ideal College. Wow! Merci beaucoup, Ideal College. Sawati adansia awofo ye dia fa Ideal College ho. Mfinhie dunia chia Ideal College eba Abronoma mi. Omuni obi ahia moda. Wo dwene ho se wo beko SHS. Na course ben na opese wo ye. General Arts, Business, General Science, Visual Arts, and Home Economics. Enya bra Ideal College na ye ne teacher fo a wonim de na wosanso ye wayek examiners no. Ema wonte yes from Kokra. Your two departments so wasi and media. Your wasi center asuku for no omotwa wasi nsohwe no o yesuku ha. Wo dwene ho se obeba Ideal College oni Sunyani kodem ha. Your boarding and hostel facilities. Emma Ideal College. How can you feel? Dream big. This place that I know where the pride of the island shows. Onipa biara owo apomuden pa ewo ne se ho no ewo ahotoso kese wei inti na Oak Dental Clinic ene wo nanim difo di dwumadie bi ti se wo hohoro se ho wo pese wo pause ne ho wo se na tu wo pese wo hye ye filling ye braces ene ese ho dwumadie biara Oak Dental Clinic apono ebue efijuoda ekosi memenda abra abono woche na yapon no num pepepe yen asoye ewo abisi
Asim Yeni Jenny Guest House in the Deep Shenimu. Ubetumi Afreyen Ewo 020-166-0218. Oak Dental Clinic, Yeji Insurance BTC, Apex Health Insurance, Ace Medical Insurance, Nationwide Medical Insurance, Gab Health Insurance, any Premier Health Insurance. Oak Dental Clinic, Sirwon Kwandenina. Darling, yes, sweetheart. Oh, people doorbell no. Mama question no. All right, sweetheart. Hey, very good, Joe. Hey, I'm over. Madam Boy. What on for me? Nino ne shede mu ho. If we saw which year Mr. Kiwa. Now who the young bomo jina ne nice way. Jai. Nyarko. Kokonsa, Mr. Kiwa, man no jina ne nice way. Who Madam Fikra no fie. Who bro no fela. Nenye mwana na nsem ho me bana mudi ntokwa ne emu na nketeketi. Sabreno. Na on sha same farm Mr. Kill. Mr. Kill, at me stress so. And the most important one is like my wife is saying. But you say, remember what you fear doing what trade kro. Sompa, Mr. Kill, our pharmacist, herb and chemical shops. At phone phrase 0244275429, 0244275429, and as 0206271016, 0206271016. Fra huma yisuna do bia opebia yem fama be a tone do bia answer ben. Announce a pharmaceutical shop be a ben wo for the show na Jordan. FDA aje ejeden krato yato. Afeni ehunu papa no bank mo brimpon nie bank mo asiamri bank mo samansia bank mo dasebre bank mo buanya obua mo anya de ene se e bosi kakura bia bidin asanemrane a na Sunyani Area Teachers Cooperative Credit Union one amfie aduasa ne akire nie wandi nyamesiro ahofama ene no kredie asom won customers osompa ma ne obi a esa wo mrane Sunyani Teachers Credit Union ema odwadi fi obosi a eho dwo ema one day se wo nyuma ase afoforo ade tre wo nyuma na dodo na nso ene nam wo bosi aso aye dapade akese one day special deposit na current accounts, service accounts, susu accounts, straight accounts. Emu bi a opese obi enu so betunya bue bi e wo waso ye ho ama no ayedie. One corporate future plan no ebesisi udachi ama. Adwumanfo wona katua efa ho enim ahokire. Esan se ebre bi a wo hia sika no won enya bi. Wona atoto shares wo ho edwiri emfaso akese. Na won ma won customers sikasam wo afutu ema one day pagya wo nnuma. Wasinwe na akrade nso obetunya kwagene wo ho ama no ayedie. Ampanin se oba o mecha ware ase no otubantia onua. Na nso Sunyani Area Teachers die baby a obebi won krabata no wankasa je wan asase esi one die ade kire se one aba transie ene mo kasa yi o won krabata e wo twidie edom ankwanta attachment ya nso won ben Roma soda no pe won adwuma ni ti e wo Sunyani Area 4 kwajasko koso na chiri pe ampani for numbers die 0244433113 0261103905 Sunyani Area Teachers Cooperative Credit Union omen adehie edamase Esai Ban Herbal Center na nyuma pa wa ye ewo my Ghana wunti se obi onom bia se yo boni dia ni yes atemfo pan aye adwumasono eno nti tractor drivers ne taxi drivers so omo de omo ben no ebo ne ekire yare sa Ban Herbal Center edema se ye no mpem yade asichire yade stroke netete or fibroid wa ye mre ewo mpem ana o fichikom hawo ekoma ekuro na atuwa fabro Ban Herbal Center na fa we yade enkonsan famada enfonsema mo yade dimpra ni beje yaresa ewo Ban Herbal Center Kumase Ban Herbal Center ewo Tonsu Agogo ye Agogo Government Hospital Achiriwa frewo 0244083482 atemfo ba nyare wanyina ebejuane ba Miko bi na manka bi de enye nanso mprempi no enam yese ene nkabone a efriye no mu benti yentume nsiri mpo na ya kire ya adwene ewo bibi ho nanso ohaye nyina ato atwa efri se reflex toothpaste aba adwaso or the aloe vera gel na aye reflex toothpaste enti eboyese no ho ban mane ye den na sanso tie enum wo benya reflex toothpaste ewo supermarket bia reflex toothpaste sere ne kasawa hotosuom enkratwe FDA agiatum Sompa 98.9 FM so eni Adea bia adwumadie na yeguso sum koye ni mu no yeni dwa kakra bi na yentena se monko mafoforo emko na chame yeni dwa kakra
Ye didya Mamencha Information Centers and a promoter Petoko Magazine. Oma biem ahodo nyina Nyarko. Ene nyame ya dum na dum ba ko bopons media sa kodum yenu a me do be ko S-back. Okay. Why? Mate. Because kakraba eno abetu eni fire scratch and win promo no so fire. Eno ti S-back restaurant se me fanto ne se tutumi kabra be piem o se be de aduane pa na body no entimi nyini papa so kwampa so me pacho de wa o show ni pedwe ne fruit so bepem na ase a o body na nyanyanyanyanya sheda nyini uni aduane pa no S-back restaurant mpacho tutumika ne kopiem o so pefufu mo banku ene nkatekwan be kwan bunu de ope bia no wonsa ebeka bi ewo ho mpacho S-back achira kwan wo domase kwantempo no so wo free gudi ho pe o tu na ba akom yenu hwe wonsa benkum no so da na so fefefe no eho na wo mo ewo adwumefo na nim te meduro de ma menche oba Mary wonu adwumefo na mo nyina meche mo ne anopai eno ntino me kanfo media ma say betway scratch and win promo no eno ana sabredi ekoso ba bibia betway mpacho wo say a free 10 million Ghana cedis ubetimi adi price bia wan kasa pe na we na no mo kire me ameba pasho na 300 Ghana cedis na ma dimila na sade ni mo desa patro betway scratch and win promo na ekoso ate o hyase ewo dwumboso na toso donkono etoma kopin dula boso de toso adiasa umpewe na apede patro betway scratch and win promo no wo de bomode ya woni fie no wotwe a omwa ne emwa ochena eno ntino o scratch na wo wi ne no na wo san so twa bet ni gum esan so kita 150 pesos ye boa ye papa ye boa ama nya sika botene ebi etese 16.5 million Ghana cedis wo kita 1 cedi se Nyankopon yad mangas bosumi ne de toso du ba ko abrochire eye Premier League no ba be chance ne ho anya sika akofom nyina betway for so mo de bre yen wo de bre dia na eye betway esan say for the love of the game eno achinya no nko ye ma eye jackpot mu eye promo no ni asan so ma eye betway scratch and win promo ni asan so ma eye betway aviation promo patron pewe na apede betway aviator no pacho betway aviator no yiru humbo bi ne suabo na be mo sika gubotom me se emu ne boy de me amete hayi na anu ba kwam kotwa ye ya amfai anam se na me nkobo aviator bi me nkobo aviator bi a me ni me nua be ma da wrote ho ba wo so kyame afa o kasa afa kunkuro na dam pekin kran betway aviator promo patrono so ekoso sanso ana jackpot no ekoso betway a year scratch and win promo no ekoso bomodian so do ho ebebo wo mo na wo mo atumi aboa ma menkanfo Dr. Yi.Y. Adu insurance na ko yade bia ya pa abo asase so stroke yade bone diabetes yade bone ulcer asthma, hepatitis, mipacho, anemia ewo so, kopiem ewo Dr. Yi.Y. Adu, esan se, ukopiem owa, wasi insurance ye juma ewo ho, utie 250 Ghana cedis, ya de biya kutia bema wa yemre wampa utita epao, meka se untimi nko sinani, wana surface ni gono so ya de bone, tutumika ekopiem ewo Dr. Yi.Y. Adu freno, 0542 111 330, 0542 113 30 and 0542 089 983 ofra obejo ofioso anum kankan Adea enya kura anum kankan Adea enya kura nyamianum ni bomodin a se obekwa kopiem ewo judgment dental clinic na wonhwe wo se emfa emawsen se de sitie obehuhuru anum asiesie oseno de ama ye kira kwan ewo Stamford Bridge akire hɔ a Stamford Bridge akire hɔ a utumika ekokopiem hɔ a wo mo ebeboa na onso watumi aboa ma wo sena wo haw ewom no watumi aboa papa ID college se memfanto onim se tutumika ebra bepiem ewo hɔ ID college wose bomodin a se oba bepiem hɔ na oba no da eso ne da akye nyina atumi abam ede amaw na se odo oba no ba bepiem hɔ a wo ekoso so hodo ne nyina bi ewo wo mo akache esanse ID college se school ne dey boarding sanso hostel esanse koso so hodo kyerɛkyerɛfo ne dɔɔso abofra bia ne na kyerɛkyerɛ ni a wote ne nkyɛn kyerɛ na de esanse osanso evening classes sonko ewo hɔ no ma
obomodin asa obetumi aboa ama oda so nyina no atumi abam ababepiem ewo ho ID college semi fanto nim se wo ba ebepiem ho a se bia da atwo peso ya ban adwuma ana adwuma bia peso ye bia wankasa wo ye no enam kyerɛkyerɛ pot mi kyerɛkyerɛ nti no wutumi esom ekokoye ede ema headmaster ena no pema menchi papa from 0246 133 473 0243 011 435 0277 291 507 Bomade na frɛ wo mo wo hima enterprise na no pay may come from the amount wo hima enterprise to me kabre san say wo pop cement a wo do ni nyina ne ho ne ma ni nyina bi e wo na kache obomode amba be pem o yo pop cement pop soap no se type bi opɛ e bi wo ho ye wo fiber e ya tenteni tete de nyina bi wo ho mind wires nso ana apɛ ye wo e ya pop ho akade ni nyina bi ne nyoma ho do na ne disam se wo fie prekwantempo no so me patro fru so na akofie pre no wo de wo yadru anas wadru Oxford enterprise no hwe onsa eye nifa so ubonsa brosebu ho ase ona fe ho no ana ohima enterprise wo wa twa ne mu ni bagaya ohima enterprise tutumi kabra esan se enima no beto so se hwi na ode amount na onso bia de kono twesika kuma bi wakwa akoyi di amount ye wanwa hudo ni nyina bi ho oye wahudo bi a wo pe no ye oni nyina bi ewo eye ohima enterprise bobode from 0203 721 906 ana 0556 684 415 Ofra, one bejo fell so me pacho, wako pim or hima enterprise, well pm ho, akwaje hu nyama nyina bi no. Mamencho baby ba kwa benya eye water closet wate. Ye wo baby ba ko pa, ye de eye water closet no bi efri eye China abroachment company kase ba ko a agi dimpa Gentown sanitary. Wo mo semi fanto no say, ye wo WC hu do ni nyina bi e wo yakache. Sa WC na wo yakache no. Oba ne body da fom, ukita 400 cedis 300 cedis e ko, won sabe ka bi utu, wo to ba ko, baby adi ko no won sabetumi akabi na kira kwan e wo Sunyani New Town patro fa kwan bi so se de okon won asua station no won sabe nkom so kwan bi da ho ekosi atro ne kwantempo ne babia maamefo no etopa no monwuni kente no abrosa na so ya pentiri fitana se ho ana eye Anatabo Ventures wo mo ewo wo se brabaje water closet dudo bia ope de ope bia so sabe ka from 0553 288 616 0553 288 616 ofra obaje ofio so ope baby pa ato oye o mobile phone na watimi da friend Anatabo Ventures for a me kamfo Franco Trading Enterprise the amount was mobile phone bia ope bia ne bi wo makache mobile phone aso to me pacho ope Android ne eye iPhone so hodo mobile phone bia be dwama so bia ope bia ne be ma bi ne asanso ma ho akade na tie me Franco semi fanto ni say ye wo laptops ahodo ne printers ahodo ho ope eye sound system na say ope hufa ne nyina bi e wo Franco Trading Enterprise wo ma kira kwa Sunyani krodua mu runabout na ewo eye Cocoa House abrosana ase no runabout no Cocoa House abrosana ase no udru hope hwe wonim tintu so so de kwatro ne onsa ye nifa no so ho na no ya twere so Franco Trading Enterprise me pacho mobile phone nya wuntimi ngwagoro wuntimi hu de ekoso o manga na mu wuntimi ntie na nadoman hina asem ni bi wuntimi hu de mampene na nadodan kwakufa de na ba ne ye pacho kono kwaji mobile phone papa wate Franco Trading Enterprise ana me come from the amount Joyka Roofing Company semi fanto nim say okwa na Anatabo Ventures no hima nkwanta kwaje adanse one mani nyina no be pacho bra ye ma woda no so mfama Joyka Roofing Company Joyka na akwade mani ji wo mo no say wo se ye mamfie makomako edunum umpewe na apede 15 good years emfuso bia ba bra ni entumi mu a woda na emfuso ba ya Joyka Roofing Company ebe boss money ba be siesie dia ma ye kira kwa Sunyani krodua mu ha wo de wudru na nabosoma dwama kwa nim ten se de okwa kopie mu eye pole runabout ne SU runabout aka kra bi no do filling station e wo ho no eye goy filling station he on sani faso Joyka for dan e wo ho no e ho pe e na wo mo e wo from 0551 009 000 and 0540 125 816 ofra one abajo felso na onso watumi aboa na me pacho ya wie ni nyina yesidan na ya bosso no fauti etu eye sumye paso da mattress papa so sunda ye pa ma honton woda ya asori ahona nipadua nyina ye oya no wo mattress ne nye onse wo ware ye no yire koye no monwo ye awoni ntimi ma me pacho ebi mfrifie ebi ye mattress na da so mattress nbo na spy woda so awode awo mada Misrom Mansanka Royal Foam
royal foam na ne gye sɛ me royal foam a moton a mo bond dawro ene sɛ ye be ma 10% discount tumpe na apede wo ya ma sa 10% discount no ne asan so ma sumye de friend pillow no ne de ma na do tia kwa akoto so ne scent no royal foam ne ye kan fo ma sɛ baabi bia befa bia ne baabi abekɔ bia no menkɔ nkoto mattress bia ba beduru fi a wo de ma na mim kom sɛ de watia techem no mesrew da mattress papa eno ne royal foam a wo da so ahutimi tɔw na osim fonton sɛ Sunyani krodua mi a ye wona na bosoma duam ho na no eborosan e wo ho no me pacho ho pe na ye wo royal foam se frɛ wo mom 0202 27 1000 0202 27 1000 ofra won beje ofel so na onso watumi abosan se royal foam nyako makotobi medabi so unsu kotobi na dabi so na onto ma mencha me nua bema yawbawia okay utie Sompa pa magazine fonsu utie na no payi nyamisra no o cha me yeda se wabo adwuma absia yentie we abedwafo atena se na ye ni nkomo As a matter of ethics, I'm appealing to the President of the Attorney General, President of the Republic. If he has any role to play, that trial should be aborted. The Attorney General should, as a matter of ethics, found in no way possible and that particular decision. Make a way because the first one, they did Ghana for 10. They did a signal for 10. Already, eti asɛm a ɔsadefo ɔse Adea yɛ Dr. Adjuma Badu ɛka yɛ ɛwɔ Sunyani the 10th anniversary lecture for Professor the late J.E.A. Mills a generating komono ɛno nie dadansu representing National Democratic Congress owura Maxwell Chere a communications director New Patriotic Party Sunyani West Abatom Pesua. So Nana, good morning. Good morning, Nyarko. But on our community saying yeah, Obadiah na Daroma. We can say Beneza so baby Adea baby Junior. Okay. In himself soon pomu. Nyarko pardon, mimpomuni ye pa. See share so na. Papa, actually where she honani ye tesia. Yeah, correct. Mr. Chere, good morning. Morning, Obapa. But on our community saying. Nyame ne mpa boy, ho ye pa. Wonderful. Adea chia ho ye fa obo adwuma so so na ni man boko. Nyame ne ye boafo. I said me last time who was it Dimpa also. Yeah. Yeah, I say free me share then share. And ye share ache. Eni mfie be mienu be ya ba ne sa. Se bibia ye cool. Oh, Nyame adom. Okay, ede Nyankopon wase. Chima na ntia be duru ha de na mboko. Okay. Eda say my yen ase wo ho Mr. Chere. Asemo a na do ma hene kan ye ni am say a generating komo wo Ghana maimu ma ye ka say kra wo join live on Facebook the office of the Attorney General crowd the whole krata nso so apie abontene so a enye directly to respond to the mahine but other criminal charges e wo court enkrofo ka ho asem no wa responding to ni nyina asem one na kan ye from where you sit as a member of the communication team say na nso hunu no yeah me das me nua me sha ase no ma menchia adofo bi na menchia me party panyimfo Shasi from the original chairman, Kwame Bafo, do na friend Abronye. Ne papa free me 22nd day ni mu yai. Bosumi ye mu be ja papa na kwan krakra e wo Dumasi. Na machi ya me original minister Uba na hen
Namachia Sunyani East MP Honorable Amiatreme MC Honorable Nsukumi Namachia me MP ba kupe Honorable Igensho Bafu ya Sunyani West MP Namachia Honorable Evans Kusibo Namachia me constituency chairman and constituency executive secretary man obi bia era na nanoma kure ya omodia Namachia omonso namabu omwambaso odwumaso omudi na mo anso mabo mabaso odwuma mo ye de boa Sunyani ne bonoman minia nana domahin eye one of the chiefs okasa nipa etie no pa obaye bono ha bono region ha na regional regional house of chiefs or president very good before say ono aso ye mramni ni na sometimes asembi bese ya na opanyin bi ka asem sa na eyese wo ka obi beka se bi a opese o ka asem editia papa no but me hu ni say criminal charges bebre aba man mu nti ade nti na eyesa owura jechikwesi na asem nkwa na eyese odina no tum kase omuntwam ebasa na asem mra na yede ebu o man no ye pese tietia mra no so ono oye judge unim ade nti na asem no ko Supreme Court ka se yentwa abaye tuma no yentwam ade nti ashase ni nua na wandi sifozo na attorney general ni case nti so say the omo say attorney general case ana that is the question me bisa na lopai because yentwam there that means there is something going on na emwa jechikwesi because uji this Adea we bia pepepe na ye de wakogina mra ni ma I don't think say usuru say ebia bibibesi nti no ahemfo be sha ase aka say yentwam nti ono de yentwa na hwan de na yenkoso ngo court ma yini na asem okay abasa na yen show ye impartial in a way because obi asem wo court no so ye criminal charge now be isolate one person said ni padodo ato aba ma na nti yentwa na asem wo court ma feel say ba bi no na ntwa yi isanse Ghana obi ani ho sene mra ena se mra no unya fom mra na se kwan ya be fa so a mra tene ne be ya adwuma ne hia yenya wie wasem wo call that doesn't mean say wadi for nti mi ne me bisa ne say so omugidi say onabo jachi question wadi for ana ana obedi for what I say wan sa mra we uhwem din a adibi no mpen nti bia ho na omusuro say bia ombetumi e de na kwa afiase hwe ye call asin north na na kotu jachi question no anasem okai say asin north for mutu abama no kura no prison obe serve wo mo nti hoda na ado dan kwa akufu ado because okay so be at the prison there how do you serve your people almost na kase jachi question be ko prison but that wasn't the case. No, but His Excellency so-called campaign was seen off as some directly campaigning and tour but say mo tour mobia or be ko prison which means we the lay persons aye nimu mra no kra nwene say aye bu asem na wi ana eno na make say honorable jachi kwesi na gina campaign platforms so ka say omoto abama na kra na okọ prison tie ni ye okọ prison obe serve the people of Asenof nti sa asem na okay na do kwa kufa as okay so obi wo prison no betumi ya serve the people there kwa mbenso na obe fast for obe serve so that didn't directly say jachi kwesi will go to prison. If you have this, you wait about and now you can go back and listen to what exactly Nana Danko Kufuado said. What I say, and yet directly said Nanaka say the Chikwesi in Bekupri. That wasn't the case. No, directly, dear. Nobody saying so can it directly, but from inference, saying fair, Sadi Yabejina no kusi. My since out here make me cool too. O can't send me cool to make cool too direct. What I say, me cool too near waka. You raja chikwesi in the car say so mo de ne kwa fiase kwara obe serve the people of Asenof. Nti wasema okaye no e na obi ko tu. So that doesn't mean say na na do dan kwa kufu ado kan say obe ko prison. Na manfo ekeke o wasemba ese ye pe asemu nyina ti ye mfa asem no part bi enye agina so nka asem. Obi a enye obi afese obi gas obi nko prison but asem so sia evidence I wa asem no ho no na be kire say
really this person will go to prison and he be jailing people we and he be jailing scot free. I didn't think I said that be a topic and a discussion. Our Ghana how for be a can. Do you get it? A whole Supreme Court Ghana court bad time. Echa Abia to him. That means so who say be anya den anko yi no twam. One 5 charges near the abo papa no. Enye wine. Forgery ka ho. And false declaration of even passport as at the time or feel yisi krata no. Omo bisa na your party bisa say any passport apart from Ghana osi derby. What I say? Osi derby. And no your charge for forgery even niema bebiri wo ha oda na dia na eni emfa mrakwa mu nti 5 charge nye 1 charge ni ye dia bo no enti so no bia wa trase hu se okay bia nsema me kokan ye no hu sunsan so beba enye papa nti o de fa ahemfo so e de fa amanfo so se o munka bi mana I think say fine obetima babo nti abeka se okay me a niema me ye mfu se ma nye ni ye me pagana for che ye mfa nchem that one is different. That one is different. Because another man, we your mind him, nipa bu probably. We a judge, when a time he come a bit me crack Supreme Court as a justice. But dear Nana Kayano, what is wrong with it? It is just an appeal. No. Or same fast will be any so. The same no court on fast will be a muscle. And to say, Obia, also, all criminal case, ye didn't answer what court on, also, you didn't be a Yaman Fasama, didn't call Fiasi on some fast Baswama Ghana for Anna. I said near one mayor, Muna senior minister, catcher, you say. Ya falling no prosequa, I shall why a didn't call you crew because you didn't to Mukra and felt you didn't see a table. So is it not similar? Until fight the chickens in court, Canada. Sana Pachi. No, but I'm saying, and you're similar. That's question from Ghana here. Asha one, ye cheer be able to say in the back or my free saying Kubuana 10 and I be team Pam no in a punishment. No, me say, and your similar comment said, was an Anna say. Or can't say seminal, a sebi, and shada and faswobia. Man, I'm saying, and yes, similar comments in a senior minister, so can't say different. Yet they are shawine two more and you're different from this. That case is different from this. Obia sense, your sense, as you say, Ghana Japadi. And I made you say, your chain no, your chain your repatriatino, you're the Nico Nukurum. Say be an Yamazika will be to the to turn him in your own back. Sompa FM. But you so Graham says I don't genequa. Oji with a cost. What I say? And I'm Rano so say the 2 cases in Gina court doesn't mean say the Nico prison. Or met my a gino. Yeah. 2 things. Yeah. You bet him free, you bet him the Akua fiasse. Because I bet him fine. So does it mean say you're fine and this cannibal my number and fast winning so. Fast also. Because court to go and never be in oh. It me mad the American say, Nanado my hand, a judge. Okay. Judge you. A judge. It's judge, you know. So, oh, can't say, Madachi be honest. I say now, kind. That means a case in the bar and a quarter. Nka wo twem dada. Nka watwatwe ne baby. And the fact is when the part to Obama, honorable Jechi crazy doesn't mean say, as so nya asema ye jani free and so ko bia betima kwahye bia akodi bone ne ye jano se nipa do di na chi brand 2013 2012 ye ko MPP ye ko Supreme Court no se de nipa do bebre di na do dan ko akufu ado achi be bra Supreme Court nya ka se ye di for pe and ye society ne ma free ho ne ye ko he do e bia na onti ruling that but that is part of it 2012 omubuyama former president John Dramani Mahama ne ni age say I didn't come out but I'm unanimous FC. Yes, sir. Say come out and come out a unanimous FC. This and Sani maybe we say to trust what Ghana. Okay. Yeah, Mamma Nanya the Juma. Some Rani do now lawyers war. You to charge you year, you charge you year. Near Marana Chess and Fanyo, Ghana Maran couldn't be going. Yes, sir. Ubibekasu, Nipa way, Ebasana is selective justice. Okay. Then for obedient to a fiasse, bra, a criminal child. Now, dear, what they fire him for saying Sibi Man. One move about Timber Patches, Adea, me, my ye, Abia, Nema, me, Dana, Diana, maybe stand there, banana, maybe Gina Bano, and Chay in the Ghana for my family bonnet. But I think, we are born in our patch, who's a Nina, be a dancer, therefore, for bedroom slow more. I must say, Fata. Medasora, Maxwell, communications
director Sunyani West New Patriotic Party nana nso mamintie o nana asema wo kan ye ne responses ahodo a ye de ma no yo Nyarko mesa da wasibiem na machia menua panyin na machia wadwuma efo a mo studio sa ya Nyarko ya bebo mabaso mo ye adwuma so abo Sunyani man abo Ghana Nyarko man ne sa wie no ma memfa ncha kese ma me party fu ni na menchia asen of wonyuma epa o mo da na di last week by election ye twam Nyarko ye nana doma hene ose ade yo agiman badu adua na PSA Nyarko mpacho asem na okan no ne mfom so anana aye ne sen no enne yenya bima omo MPP party anne omo sopa ye nana sei Nyarko ne boni awaye ne sen Sompa FM and me de bia me ka asem bi say senne ye di diu maame ana ye di diu papa na so otena ho na wo ye din e ma ye didi na ochena ye di odi obi di a obetima akasa den ti na me ka ne sa Nyarko ye nana dom ahene ye wo nkuro bebre wo bono mantem ha odi so me pacho ye mfa mra ya Yesunyan ha Yesunyan East MP me pacho ye nana dom ahene kuro ba ko oni so pacho abisim enhye dom ase Sunyan East MP honorable I am ya chairman pacho oni Sunyan East for so e wo mra hye bedwam on hye mra ma Sunyan East for on hye mra ma abisim for ye mfa nko Sunyani West tra pacho enhye dom ahene ase pacho ye ni MP wo ho hye mra ma trafo ye mfa nko nkran kwanta eno so enhye dom ahene ase doma central ya papa Akua agiman manu me pacho ho so enhye dom ahene ase wanfie doma east pacho ho so ye ni mra hye bedwani ono so hye dom ahene ase nti ye wo san krofo we nyina wo parliament na senne ye nya a whole majority speaker majority leader na so run commentaries bi say e de fire na dom ahene ho na so san krofo we nyina mu nyina mo te parliament mu miama no a enam hene ne yadidi omu no mo hene ne yadidi no na se kyena se koye ono ne de a ubehu se de omu nyina abesi asore agina kire adifende enna me di kan bi sa se enfom so be na nana eye na da memeda na o man speech o see he is appealing eye brofo kasa mpacho appealing eye temdidie adesrede mpacho wadi mampanyina atem wadi ono ane de hye attorney general wadi na atem wadi deputy attorney general ono so ye ne de hye wadi na atem nti e ba ne sen na ne ye run this commentaries no but nana oni one more term as you said it but say utie to the latter part of nana voice now before the discussion me boy now say me ni say same way in faso bia bebreye this is a criminal charges na oka say mfa faso bia mreye na what are you trying to imply Nyarko na me ba case ne so de nana kan ya say the latter part no ye nya MPP fo bebre a omo compare the Jachikwesin case to Abu Sakande case, and it's very wrong. Jachikwesin, me no me anu ni nanim say during the 2020 7th December elections no me pacho na ni allegiance to Canada me pacho na wadi now say ana no ndi now say Nyarko me no na di juma no and me nim some adwuma you are here to entertain, to inform the general public. Intiniye bisa omo say cases 2 na omo compare no say Jachikwesin de no enua bi na ya Abu Sakande de na ayemu bi no mo ka say dabi nsonsono ye wo ho no during the 7th December 2020 elections Jachikwesin no wadi na say allegiance to the Canadian no kura no ode letter come omo in 2019 me no me ani na be ya we say in 2019 but only with the heat of COVID e ba ya be 2020 yes ana na e wo Ghana ha ana wiase ni na inti se papa no
amra no so ahye say during the elections na say unfa renunciation certificate embre the electoral commissioner on na ehwe abatoa yi so a eno ne de mpacho wadi for enye sa na ne de the electoral commission na muso amayate asese papa ne de letter no kra ba yansa ne eba beto aba nti so the letter na ba yansa ne eba beto aba eno no papa ne boni a waye ne sen if not political witch hunting papa ne boni pa waye ne sen nti zanana do mahene eka se case we enya de mfaso bia ba me pacho na ye nana no mfom so be no waye o se case na e wo court no on person obeka de ebe ba besi enya sa nana kan ba ye nyama mpanyina a o ye lawyer ni mapa o no ni gina simpie so ka se sa asenfo musa to abama gyachi kwesi na ye de ne beto afiase me pacho judges no mo bench ne so no me pacho omade asem bi ana omadi asem na wie e the outcome abase jachi kwesi ya sentence na nti e ba ne se ne yenye whole president of the republic o sa yemra nimni onimu mra I said there is a case pending before the high court nti adenti na wo pre ho e de atemuo aba en na Ghana fo bebre su bisa se na eni esa na na Akufo-Addo atimi akawe dia na eni oni judges na omo te bench no so no omatena dem a finalize issue na wi ana Nyarko omatena dem adi asem na wi nti se na na doma hene ka se onhu mfaso bi e de beba eno tie ne kasa ma ba bi o sha ase ana obobo nsem ni fi no o si mpo so de ba ya busua mu kura na Nyarko ye hwe ye nuanom omo wa ama no ne enye dodo na ya busuafo no kura depend on no so na se papa yi onu amu afiri ni pem se ni kuro mu ma omu kwa hunyehiam omu ho kire omu amamu boni a na Akufo-Addo ene Dr. Mahmoud Bawumia ebu no emwa nti onu eba no aba be ye ni kuro yi and you see the outcome of this by election ye hwe de kosi ye the overwhelm abatua sedomu amanfo omusi wo asin not esipie ye ebe gina abonten to abade ma jachi question say unyuma pana na wo ye with that 13 months unyuma pana na wo ye no ye say to awusu biem sebra nefa san hyehyeye pa no unyuma pana wo sha ase wo ye no bra ne beto aso ntina ne boni apapa na ye ne sen anne yenya mpanyimfo bi omo this ruling party ma enne omo run commentaries omo didi ye na natem etoda bi wo ho a areho asefem sem panyini be bi amatifia du no nka nsem bi kura wo ho a munya mankura ne nka na munu ma baba be correct na ne bi ese pia firi mu ama no na aba a whole paramount chief nti se nka ye kuro bi so de a nka no ne de nka Nyarko mi bisa se nka no ne se ne ebesi ehu na me da se nanansu join your live on Facebook na make I was say come to sumi no the former minister na wo hwe senior ministry ho no honorable Osafoma for say IMF nhyehyɛ ya Ghana de ho akwadom no emma trainee allowances no ye nkotwam ana ho nkonkoka but me twe wadwen aba so se uyisu zipe wo my Ghana mu a eye kwantiawa obi manu sika wa manone na se wukoyi a ha ho nko gina bank ko se don hwiri bebre fele form so atwam enti mia star 270 hash star 270 hash ebre di kan ba register zpay no ye chew airtime 10 cedis zpay jimidi tiawa akwanya simple manchi forcing memfanto wanim na womo na de manchi biscuit ahodo na badwason manchi anytime cracker manchi ginger biscuit manchi digestive biscuit manchi milk crunch manchi milk short cake biscuit and manchi jam biscuit or say sebia who was talk here o pese wutu manchi biscuit ni bi na wo ye distributor me pa cho CBL West Africa wo mo edi manchi product ahodo abadwa so sen ye no obeye adwuma wo dia wo hia ne se obefre yen wo store ne wo he say na pese ye ne wo di dwuma no 0244 856141 0244 856141 oberhe wo sian
ɛyɛ Oak Dental Clinic entokro wɔ mu efi wɔ w'anumu obɛsɛ etwitwi so kama de ma wa Oak Dental Clinic ɛwɔ Sunyani Abesim Jenny Guest House animu hɔ patɔ frɛ 0201 660218 0201 660218 na kulufoɔ ɛna de adu papa badwa so ama bɛrima bi a ogu nsuo na ne dua mu yɛ ne ya ɔbɛnom huntun capsules prostate na yɛ kɛse huntun capsules ebia bɛrima nso ni wo mɛma asɛm no yie wura dɛm a ma ɔyere mfrɛ wo daddy tie ne yie daddy ɛyɛ Mr. Kill na ɔbaa no nso wanom araba bazin tablet a yɛ ahemfie hɔ yie sɛ nnuro wɔ nyina wobɔ wura baabi ɛtɔn bibiduro ne baabi ɛtontɔn nnura wobɛnya bi atɔn 0244 275 429 0244 275 429 Bellaland Learning Center mihu police ni a wɔkɔ adwuma na ne ba hyɛ n'akyi da dabi eti wo a woyɛ career woman woyɛ ɔba a woyɛ adwuma ne ma wo kwan sɛ wode wo ba bɛhyɛ w'akyi akɔ adwuma mu ha Bellaland Learning Center wode abɔfra ne bɛba from 3 months a wo resume maternity no ɛde kɔpem abɔfra a wadi mfie mmiɛnsa yɛnya abotra wɔ baabi a hɔ yɛ serene yɛ wɔ baabi a hɔ yɛ neat very hygienic a yɛhwɛ nkwadaa no ma wɔn di agorɔ kyerɛ wɔn infancy education yɛde ma wɔn kama mpatsɔ ɛwɔ baabi a kane ne yɛfrɛ hɔ the place ɛnna yɛfrɛ hɔ groovies ɛbɛn KFC wokɔ Isbeth de kɔfie apira wobɛhunu ɛkwan no sɛ wɔn wɔ hɔ kama eti Bellaland Learning Center number yɛ 0241 28 2533 0241 28 2533 na one mpanifo eni nkɔmɔ yɛnkɔ asɛm a senior minister ɛka yɛ no Mr. Kyerɛ senior minister say mo bia kumantu teacher and nursing training allowances no ɛno na binu mo rely on ɛde educate wo mo na mo ɛde so mo asene mu IMF nhyehyɛ ne ma ɛho nkɔnkɔka nyina so ne sɛn because enim sa IMF de eba ne ma bebre betumi afiri mu mini amdase but quickly mame everybody ne yamini na na so ekan wahu sɛ ye betra ha yenka asɛm a obia behu sɛ asɛm a nipa we kan say not okay honorable majority leader there is nowhere odi domahenatem so kan nsɛm o kan na o se na domahen eye judge a very soon no or you very young obetumi abepiem ewu Supreme Court enti se o sha ase kan nsɛm bi sa na so oba vetting committee or parliament appointment committee ya yebetimi agina so a disqualify there was nowhere majority leader edi na domahenatem so mini an man paint picture bi te se ne ya MPP fu edidi domahenatem domahen ye ohin a obi a respect no doma ye ba ye mpuntudwuma akoso wo doma no NDC time kra bia nkoso hoda enti so obi a MPP empe na asema na ye time na nkasa na nyina nkoso wo doma minim the last time minu okodoma so nim opa asema miki onko doma no onko mpuntudwuma MPP ye ba ye wo doma ye betena obi ani doma henatem asem o kan ya asem ne ye ka se asem bisa no ense se free sam panfo go so ye nyina no ohwe Ghana Constitution article 17 clause 1 also right to equality before the law and clause 2 can say a person shall not be discriminated against on grounds of gender, race, color, ethnic origin, religion, creed, or social or economic status. So okay so be dom dinachi entino say when ya criminal case yen twam na emfaso emfaso obi amra Ghana for mfu se ba bi no na ntwa ye san say nipa dodo na criminal charges ya de ti omo asen wo court enti se sa na tie dia let us trace all those people na yen kan kire omo say sa nipa nyina omo cases wo court no yen twam minu ya meba onabo osafuma afo asemo kan so wan say me meti here me teacher ni ko teacher training college e wa tebubu bra me ko school no na fie enye na ne mamu eden enti eduru ba bi no allowance aye de baye no ye de twitwa aye ho ebeduru time yetimi wie school beduru babia yaduri enti se na na adodankwa akufo ado baye no hu se no sa
teacher training no so okwa nema bebre o ho bi kura nkura no bebre na hwe o mo ho ana teacher fo bebre na hwe o mo dis ana tie dia allowance former president ma matwa mu no ye de beba na yatua ewom se mamprimpre be na nyina mu no so no sa bind o ka ye den a obetua enti se eba anija nkura no di sia sa allowance no ewo school mu no ya na ese wani se da mbeti se na alawa bawu no obi kura timi gina ni the whole day onidi what I say it is a sa ni ma we nyina na ban bi baaye na otwa mu se mo de kura mu hia sika mo de betwitwa mo ho na aban bi di aba minia IMF nhihye no se siete ye fani pa adwuma mu ohwa this year ya appointment bibiri IMF aba but ya appointment bibiri that doesn't mean say teacher training allowance on betwam nurses training allowance on betwam ni nyina na ebe wo ho ye be koso fa nipa wa adwuma mu wan hu say IMF nhihye no eye omo ya woti hobio na ne omo kan yese ne ono be favor omo nko na omo ye den omo so beka because teacher ni wie school a we ye den ya ese obekira ade there are other nurse wie school ye den ya ese hospital oba enti osafuma for cancer asem na no we gina so nti a we den o kasa asem because kuku chief nsu ase beka kire o say den chema wu a eya ya ngina chinje eya ya ngina chinje eti mi gidi say asem na o kan ne nyese o kan tira keke nurses training allowance be koso awo teacher training allowance be koso awo ade bia ebe boa mani pass training ba koso bia no ebe da so eden awo hen ko ba se IMF nhihye no because nya IMF no omonko na ye nhihye no ombe ye nhihye no na ye mu bi no kan say party na mu so ana aban no mpanyimfo bi eden eka ho etimi mi ogidie pefe se allowance de ebe koso awo ntimi nuanom nkuma na omo teacher training college nurses training college no mamma omo abamummu say bia because last time it you go IMF kura be say ya wie school be mfa ya dwumam ye fa ni pa bibire dwumam still na no igusu efa binum dwumam enti me gidi say we en ha teacher training allowance en ha nurses training allowance enti ye be say omo nya twen honhom na omo mfa omo nimdie ni omo ahodi nyina entai MPP abanyachi na MPP aban na ya aban e ba itimi ma teacher for ho to he me nua bra na me kira ade ama me risk mu na be sin ne me san kanda e wo former president John Dramani mama time but obi ya adwuma mfie mi yensa no yetua ne 3 months salary nti 2 years 7 months na we 2 years 7 months na e ka mu na we what is it what for nipa adwuma mfie mi yensa wachire kom akira de mfie mi ndi do bi na chalk common chalk kra nya bi nkira de wo school mu what is it so na ndi sifu nya ba bi gina ka se na o mamu ayete na o mamu ayete sa sika na yesika na o mu fa na we mirasi Ladansi mamenti wo senior minister asemi hu Nyarko mesa da wasibi mi akwenye ya odi amami Nyarko asem we ya senior minister edi aba betu jai e worried edi maye nuanom teacher trainings any nurses trainings o mu wofi adenti Nyarko adenti na mekanisa yese asem adansi eni hu no yetwa sa asem na abi edi ya adansi Nyarko minu mi enina anim ewo krom ha say sensem bi eboboba under this MPP government led by Nana Akufo-Addo no Dr. Mahmoud Bawumia yenina ye tie sompa na se enya mpanyimfo bi omo party nim na so omo di kan ba eba be hye nipa nim kuran se enya ade asa ade na eba besi a me pa cho sen na ya osi hu sa ade no ensi Nyarko ensi minu mi anyina ni kuroma na ya ka kire ze there will be no haircut want to be want to be yes there will be no haircut mbacho ne ya twatire na ntwatire ne ya twatire na ntwatire want to me ya tire twa so ye wo yes ya papa no mo akọ pension mo sika nya de ya ba beje enene de musika wo mo de koto obon musika wo mo de koto obon ya nche musa be se musika bia ya sheda man yes ya musika wo mo de akoto obon enya de wo ba beje na o matua na mfie miensa achi enso ne de na esi ye wo krom ha ya na this same MPP government led by Nana Akufo-Addo and Dr. Mahmoud Bawumia esa gina simpie so ka kire mi no mienu se enya de aga na ye kwa IMF da want to be
finance minister ama medina parliament anka bi deputy finance minister anka bi mpacho ne ye wo he ye ni IMF minu mi ani ni nansa ni kurom ani ye ka kire se the 11 na omo de ba no panacea to your problems ni na wo Ghana mpacho ne 11 ye da so gi ana ye nye mpacho na ho kire wo Ghana na ho kire ni Ghana Nyarko mensa no mi ani nansa ni kurom ha na omo ka kire se Ghana insuoto ye dua noba ye fifiri wa ha nti ye the initiative bi aba ye friend planting for food and jobs want to be and nem pacho planting for food and jobs na ne say na si hu no efa ediem omusa ka kire sankrofo ya kuro ya na omusa ka kire teacher trainees ne nurses trainees se omunya rehemu wa ban wem omu ka kire se enna omu di bibi ba ye friend 1 million per constituency ba beboa ama omu wo sa constituency ho no omu ho ahenhan omu mpacho Sunyani yenya 6 million Nyarko yenya 6 million 6 million dollars si yenya no sesa 1 million per dollar per constituency no ye tie from authorities ne say enya se afene be so na ya tam sika ne de aba constituency we say na mom no there will be something called need assessment Sunyani is ye need ne saying ya hawo nie na ye de say sika na ba ba ye sa ye hawo ni nya no da wase se Sunyani East ye wo mrashe bedwani o wo Sunyani East ye nya mampanyin akufu ado a last week campaign o ka kire say asenfo so omonto aba mu obi obetima aba ne nchen. Into that means that Sunyani is for so to abam obi otimi ko akufu ado nchen. Yes 1 million per constituency no. Ye de boa ye nisa. And I challenges bi ye face. Into ye bi say Sunyani is yes ni Nyarko ye face challenge da. Me bi say ye face challenge da. But you also say Sunyani is for the last 6 years no shame course wa ha. A critical example okrom ha metimi de amase ya. Minu mi enina okrom ha ye nyamampanyini begina new doma ehye new doma for was by the close of October 2020 ni ye new doma kwan no sade extension to aso want to be mpacho na new doma kwan e was saying for no sima na that new doma kwan what is the state of new doma kwan on third mpacho one contractor on new doma kwan so one contractor on new doma kwan so the minimum say from new doma from Penkwase traffic light ekwa kosi Chirano, your contractors are hold us and one or quines. Omunyamiansa. Mpacho trade vision. And ye about tuaba. No by new domaquans and pacho wahuni beam. Ya tuaba wahuni beam. All right. Into see a young Sabajania, or bet me a co. None man penny and 2 more be a bet my banning chain. Nasi and you be soon I force you a bet my command penny chain. Nasa 6 million dollars. Wouldn't me farm 1 my young way where your Sunyani and near Sunyani is Sunyani West Adea. Nanny. Meda set here for bread na Edru so 0543 989 989 247 989 989. Good morning, Udini baby our free. Correct compato maminti we. Okay, China na so. Me job for you na. Me check the next MP for Sunyani East. Ona we say do that to you when you can no. Me check on the mama. Any Abia Kantua, any Akantua family Michamo. You tell $1 million per constituency for each constituency for every year. But I say, one can be out the car every will say $1 million per constituency each year. Near 6 years. Now $1 million year, Musicano. As you are going to be a who yet. 1,000 for the classes and control people 2024. Master young woman in Kosovo. Yet the perform and to kind of say, Omonia be afraid to get in Yakobio. And Jago, Yandia Betia, Ama, Sebi, Omoritro, about Capo, you look at $1 million per constituency. What's all discovered the Ghana for? Nationally is 6 million. Now, over from Baria. Ghana for say, I'm saying people not to say, I'm not feeling mine. May I say, good morning, Udini baby, our free. Kwame be a young quanta into you. Papa Akua Abronoma papa be ya child do na ya papa ba ko wia yewa ko sia mi achireme omuni aba Dr. Frida Rampet na ya cha de ahaji Dr. Muhammad Baumia the Nyakupa said that Shirano of our time or about 2024
Papa. The question me any NDC for common politics to play individual. Ah, come here for us call the Madame Bruno. Thinking of me. Kwame BA. Oh, na homa no atiatomu. Good morning, udini baby afre free. Nyarko Abronoma. Ben Kluvi, salam alaikum. Wa salam Nyarko. Nyarko anape mame mo wa basu no adwuma pa wo ye. Mencha NDC callers na mencha bench executives mencha NDC coordinators. Na niami yara man one mencha na man tinkwa. Last week na yere wu kama nde ya to akura ni din. Biya Rahman ne wu biya no. Momutin kwa kasiye pa nyakuma mentia na nsu na membo na abaso ebitini na onso metia no nyakure nukure ba ko MPP na nadu anigu ase no magu omo sa ya na de koso atinof jamin sima na nadu ko ka so a lawyer na ko dina ka say ye ko ye mbeka so di for that jail or prison who ya judge the same thing na dombegu okoye na me Supreme Court do ye no mranyi wo the day no obeka dem say me na be a lawyer me take you so a lawyer dey na law now law ya no aye patata law yaku and ya patio ko na ko say na ezi tutu patio and then we pursue you to normal question but we as the president and they be that ba me na track record me da say good morning udini baby afre free. Good morning yako I'm upon the amibusu shatre. Yo, me rent you eh. Medasipi, medical chair, honorable Ignatius Bafo, na training ya kusia mi acheme. Na communication director, honorable Maswaso, channel. Ya bora baso, sempa odi agui. Wanyama kaka mekadese. Ye bese ya henfono. Amanyo semge, babia aircon ho true. Titru ye na doma hene. Oye na titru bon ha ye dine ho akwaye ho. Aba se me mami nu ye tretre nyama no ko gina fa chia ama se no ne ka aye ya because what can yi a wakotia na nana so nti na mpa info mo advice na titu na so so ya mra ni mapa otemuenu sanse ma o ka yi atia mpipi amanyuko enka pa stand you so ka so be da no siria kola na sanse mo nya ya kika boma na babia na da bia o kika kono o ya ta ko bunum eni tie da kire mpanyimfo a be ka bia na tie che amanyo se no na no manyi be hu finse na ebe ya no ba wi ni bia be nya akoma mu fan ya ta ya kenya sa kina so ta poncheni a wan hwa da kina age wo me da say good morning udini baby afre free. Oyema Nyarko Abronoma sule ni ekotokru sule yenti we yo mame mbo ma baso na menchi ya motifu na MPP mpanyimfo party over power oche sika ma obia bia nyepi wo mse tipa bi mu Ghana ha nipa bonafo free education no ebia ya bishia bi wo a ka se bi crash mfiri mumba nti yo mo ya na yanchia ya ura Dr. Baumia ni ameka nyina na se MPP ni bia nhwe ne kasa yi plan ya eba nyina na se ya wo bi mu wo they want to incite Ghanaians against the government. And to go kana wa no kuma yesi udidi mpanyufo atem media afutu a mede ma judges no o mun ko Supreme Court na mun ko je mrabia ese yedi tabini mu na je mrabia yamfase kan tabini mu ko obi awie body odem obi adi bone yedi na tumbi ko o firi Canada onye boga nti se amane ye ko ni se dia o man be na wo wa on pamra nyaduma me da se me pa cho me last call out di ni baby afre free kadri ni mukase fi de an kwanta kanono na na yenti we ba se so mo kwanya se men kata wo fi de kese so MPP aban bi a de obekasa bia a positive way so ka positive he means negative and na communicate ante MPP abanya why the worst government in the public among council na international debt intimi pay do a different and MPP ne ka say MPP dey discuss can you away as we are competent our baba so 6 to 7 years we should go be discuss intimi ten person and ka say we were discuss and then I'm say mama body o man nko ye no ka say MPP dey discuss
NDC Medica at a competent government, not a category, what's my channel. And the only go to be the mama, and so I'm working a reward. Nina, more cafe, Ghana, me, and the department, on our who children for the aircraft. Now, the first and that's a hotel due to this, and then I'm to say that, and we have to NDC are buying and all catch it and department, and why I did. I'm not watching the airport. It is 2024. What's about the NDC? I'm about to come up. Meda same. Pacho yam fa friend in Sinaya Brennason. Yes, sorry, Nana. What's my try to Nitata Crabini and Pom? Nyarko, the MD and say, Ghana for so, my so and so, or my so answer. And ne, or Mahua, what try Ghana for winning I am. Okay. Intino, or Mont train, and more be mamma can't say, way anyway. Now, more to my end. Motomaye no yaye Ghana for so omo wani omo waso omo wano omo huni ni na bi omo atini ni na bi omo kanini na bi nti eda 2024 ombe kire Medase nana nsu kasa de ma National Democratic Congress nana che yen sorry me nua medase na mebo afrefo abaso na tifos mebo omo abaso na me nua me ka de bia se NDC for emma ban mu da nka omo ka asema me fa ne serious but enam so omo aba ban mu na omo be call so mesh omo ma wiase ye den bra ne yetua nkane abo den so na yetidun so mu Ghana ne doman ma time ena dum so aba ukogugu atim gugu nya dum so nkane ye nti bi da what I say but ne no yetinkane am hairdressers nya nkane ayo moduma kasa abe on betena ha yi nka light ya dum be 1000 nka moduma na kore nkoso enti ebesere Ghana for ewom se ne mamu ayeden beto munya gidie enya twen ho ma MPP aba na MPP aba na ya aban a obetim de Ghana koboshe asase so Medase Ora Maxwell chere communication director New Patriotic Party Sunyani West abusia for yeda masese mobile na poku PSC no chia me ni mo ka me ho me de Nyarko Abronoma me be gina mu so ma me nua kwanta bisa me sorry na the champions akwasi atachu mbere mane ne mrantie no wo mo de the premier sport the one and only in the region no challenger area to aso